ma tangata na iei tonu ai whaatino ngā luenga le tine mu i le tine ai o le afi. Whamauina le whaaleanga e no nisi o pisinisi la tāne talu ai le vai a o whaatino ai le ngā luenga. Peitai na lipotia mai ele iai se tasi na afia i le amata upu. Mana toi mawhai lavo na toi anga i uma i la atou o lo api le whalitan malo ina wa mauti noa le saonga le mu. I tala i tālonga, ua tuina mai nei ala i se whaasala launga whaalawa i tele lungo penga te whailangi i le itu lau le aula kapili kia ta mai taia Samoa, le fetu Samoa, le whaamawai alo i ai o le lātou whaia o ngā ulu, le lii ia Jamie Soward mai le tau aveino le tofinga. O se whamtalanga ua mau ese ai tangata, o nisi ofisiningia pe aisea ua whaamawai ai, a o le wala lata mai taimo le ipo le laulangi. O nisi o tau Martin mate pe o iai fo ini whaafi tauli tau se leni wa whea ngai male au le kapiliki. E pe ona whitai ia i male uni laka pia Samoa. Ai e ui i ia tau Martin matenga o manatu whaalia tangata lau tele. O lea lava na mole mawina, le to o tele ai o nisi o tangata, le whaafetai o lea tamali i lana tautua. Ai mese o le mata ino tau mawhainga le awa tamaita e Samoa. E pe ona iai le tau sanga lua o lua tolu. Ta uela social laka pili kia Samoa le lātou whaanono tele le whai unga le lii o Jamie Soward. Peitai wo lātou talia le whai unga. Mai tumu fo le whaaloalo i lea tamali i malana whai unga i le tu whaapolofesa. Po vaenga fo i tau i le ngā luenga, whaapea tu langa whaale ainga. Whaafetai le sosi o le lakapile ki Soward mo lana tautua ai meise o ana tau mwhainga i le atina e ai. O le taalonga ai meise o le sanga whaalelei ai o vaenga umo le lakapiliki mo le au o le fetu Samoa. Whaapopo fo le lakapiliki a Samoa taluai o le ua amata whaatino ngā luenga ma fuafuanga mo le ipo le lalalangi le tausanga le neilu o luono. O le ua o lātou whaamaonia mai ai, o le a whailoa mai i se taimi o iluma le o le a se ei mai le tofinga o le whaia o ngā ulu o le au a le fetu Samoa. Tātou telefona ua tu whaatasia ma awina atu e lau Radio Samoa mo lau whaafonga anga, to e maua se isi whaopoponga le aso atai au, e mo le teimi nei, tau whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Eva ile musika, o fia fianga, ai le o se fika. Ia maua, lava o le fia fia, pa mai o se umo mai tatso whamanuia. Eva ile musika, o fia fianga, ai le o se fika. Ia maua, lava o le fia fia, pa mai o se umo mai tatso whamanuia. O mai se kako eva ma kako fifie la musika. Mai ama luenga o le aso kako eva ma fai o fika. O ele o whaala me lave o ke le whenga o mea e whai. Le vai nuku mama musika kamo pisto i ke mai. Mako o le au faiva nga mako eva le moa sausau. Ua anu le po a koa kau velo velo o le makang. So le le whai ngō fie o kau sawa i fwoi ma le musu. Sili ai koe fo i uka e whakoa ko a wakama ni mu. Sau Eva ile musika, o fia fianga, ai le o se fika. Ia maua, lava o le fia fia, pa mai o se ipumo mai tatso whamanuia. Eva ile musika, o fia fianga, ai le o se fika. Ia maua, lava o le fia fia, pa mai o se ipumo mai tatso whamanuia. Eva mai lau au mana i
musika o fia fianga ai le o se fika ia maua lava o le fia fia fa mai o se ipumo mai tatso fa manuia Eva i le musika o fia fianga ai le o se fika ia maua lava o le fia fia fa mai o se ipumo mai tatso fa manuia fa mai o se ipumo mai tatso fa manuia Dr. Road Production. Kamara inga sarvalasi. Kamara inga kai. Furiosi. Fick jag i berg och fia må se fuckar det bilar och det se fai mig jag faller ner i en fan det lever det se och det alla fick jag läs med se fuckar det bilar och det se fai mig jag faller ner i en fan det lever det se och det alla fick jag läs med hej jag och kalla det se fai jag kopia kul fast jag var på i lever det se fuckar det bilar och det se fai mig jag faller ner i en fan det lever det se och det alla fick jag läs med fick jag mig be se jag och se fai mig jag faller ner i en Hej, alla och alla leker lejlo som hela lej och kaffe fick mig pe. Fick mig pe säg alla be säg fai mig jag faller ner i eller säg fai pe säg alla mamma som mer. Fick mig pe säg alla be säg fai mig jag faller ner i eller säg fai pe säg alla mamma som mer. Hej, alla och alla leker lejlo som hela lej och kaffe fick mig pe. Fick mig pe säg alla be säg fai mig jag faller ner i eller säg fai pe säg alla mamma som mer. Fick mig behöver säga alla be säg fai mig jag faller ner i eller säg fai pe säg alla mamma som mer. Radio Samoa. Taslima hivyo Tommy.
this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love at your hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Heart's at your command, dear, to keep love at your home. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you and your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Fetilo fai solo, wale tawai lona loto. Eu sou essa uia, o levai no lea e te tau mafaina. Kopu mai ele pauno, le fa amalu lea ua e laina. Ia fa amali e ina, pau se mea ua o mawaina. Fa'alango mai ilo utau au e te mapua. Lango na le fia ai se fulu se nese I fa'alawai. A o se ato falu pela vai o se papa mafu. Amu ia la salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo famai, olo uola wale mafai. Eu sou essa uia, o levai no lea e te tau mafaina. Kopu mai le pauno, le fa'amalu lea ua e laina. Ia fa'amali e ina, pau se mea ua o mawaina. Fa'alango mai, ilo utau au e te mapua. Ia I le nganga wha'aloalo ma le nganga wha'awhetai I lumo le tua. O te whiwhia e toi wha'atalofa mo whalofa. Ma wha'awhiloa I fo'i a te oe.
E le dei a so tofi o le whaatawhiti o le tele o ngā ruenga sa whea ngai mo le atunu a matamai i le hasonga fua ua tuana i atu le amatanga le nei vai aso. Ia, aso lua sifurma le lua le nei o le masina. O January. Ia, o le ai. E fo wal tau sanga. Ai le itai a le mea ta ua whaafitai le tua. O aso malau maavandoa le lei ua tātou toi whelua i e foi. Le luma o le nu, tātou whelua i foi i pu e o manu. Ia, sa au whaala le lei le tua i lau alofa, ma lau wanga le lei a Samoa. Ia, me se foi le au auna. Ia, wa mawai le malosi ma le ola ua tātou ala whai ma lei fua le tai a hofo. O vavenga ua whaia le tua mo oe mao. Sa ia wha moe i a te oe mai tātou uma le po ana po. Ia, e malamale tai au nei. Whawhangu atu oe. Fōlinga i le tua. Mamoli la lapa ma lo ma la au i whonga. Ona ole wha maoni o le alofo le tua i a te oe mau. Mai tātou uma. Ioi, wai ke ile malama i fole kai au, e vang ke manga vangawa. A pere kau kifa. Vai o kui o kama i vai, mau kama i lima rea mi ngoi mai. Mai o ui ka whiwhi, o reka ke ola. Ale vi inga ma le whaafitai i le atua i le whaititia. Ona olo nā lofa whaasafua i a Samoa. Ma oe mau, ma le auari i, ma le au kama i kai, whaafitai le atua i lo lofa ma lo anga le lei. Fua i fo i le aso fau e whaapopo i aso le soifua tautua o le atuno. Ia, ma so mātou malosi. Ia, awale au nanga e whai pēr. Ia, so uma. Tāwalunga atu ai fo i ma le au nanga ma le tautua al vitelenga ia tia, whai lau tusi tia. Ia, o le nā uanga ia tu le whale. Whai mai e longo mai au. Pe a vela ia lana umu whapapā rai whai. E ngoi langa miki. Kwa manga yari kia pa fai kia sa al ko fale. E afa pe na foi e se au langa ina ua al fa ile tunu ile malu o le tai au le telenga ia se manu po le tofa fo ia fonga mua Francis Yone ta wolunga ngaluenga le so tai au ia e tatu te spavo ile stonai ile tando ava Talo vai ile lo tātou tuno, ia, mai maunga te tele se io o i maunga iti, ia, mai o nā o fo i se io o i o na iu. Whaafitai le lofa ma le anga le lei o le tua. Le ngata i lea, whaatu lou fo i mata oto atu pa ia masani o Samoa. I ona tulanga whaalupe, a wapa ia ma mamalu wha le malo. Pa ia fo i ma mamalu wha le anga nuu. Ia, ai matua le tuu ia te utau leo whainga aluenga tutofia le tua, whata whaitau langa e fia. Ele ngata i New Zealand ia whapenafo i Samoa ma le atu Pasifika, o New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika po whea lava. Le o ngā lalulangi o lo o tala whauto ai mata se leo whainga aluenga. Ona o le ngā aluenga pa ia le tua. Ia maise, o le tau waswas wina o le ipuwai o le ola, ia maua ni a nganga mo le ali. Ia, o le whaafitai le nā wae fiu, e le lilo, e le lanu. Le alofa ma le anga le lei o le atua, e muli ta ia i tātou. E ui na pā a ia tātou a mio. A o upu fo i tātou te tau te talai ma la lafo. A o... Langona fo i mau tātou mafo whaunga pā Ia a olo oanga le leipea, le tua, ma ia maua, le ono sai ma le loto wha mangalo. Maua le tau i masui ai ia i tātou. Ia, whatalo whala, le pa ia la silasi o nai te mantina ma tua o le atunu, tua a sina e le ngata o paanga tō tino, ale si ufongo Samoa. Ia e maise le whaitau wafe maafe o tau. Ia tau te tatalo maafe mai e whaamaruia le a tau o savea. I lea taimi ma lea taimi. A lore soifua maruia ta maamtina mātua
Mauta malawa, whale o tangata mātua. Ia whapena fo I mauta ngase. O lo whata o tori ai. Alai ka o kwale siro makua ai lungalonga moenga. I le whare mai. Alai sa vi, ua whapingi. Ia. Mana ia, awafo yo mea na pe se mea ta alo e tua, iai ma mapu, iai nai ta mamti nā mātua. Vai, wari kele fongi ngara kape, umuko mea ngai se ki TV se wawai, foi poangi aka ki whangar kamare au kue lea kakam. Ia le nā. Ia ona tali ia I lavala ia lea. Ia au se langona fia le nā ia teau. Pe a maua se minute o le aso, e maua I le ata ma le fia o le tamama le tina matua. Ma maua I fo I ma le avanoa e malama le lei ai. I le tele, o le ngau sā ma le ngasu. O upu whai o malo. O le mea moni al taimine nei. Au o tau te toi popole. O le nā o se e marie. Ma se e malu. Le sā lau o Samoa. I le taitai au. Yo. O alawa nisi mea o lo o a fetole ni maitua. O le taimile nei. O le nā o sila le atulu. Wa se e marie le sā o Samoa. Wa taoto ma ata o tau le lei. A wafo o lo o tu ina tupea I luma le tua. Ina ia lo fangia. Samoa malana whai ngā malo. O ai watutu mai. O le nā, o I tātou uma le nā. Ai so ia tau te whiita ma tau whaalili I ma pala o vale ma whai upu sā. Ono sa ia lo loto. Ono sa I lo loto. Le ngā ngai fo faiva o Samoa ina ua tūla lata e whaasifo le nei vai aso. Ai maise foi. Ia, o le wha tawhiti o ngā luenga. A wā le ngā ngaifo whaiva. O awi nātu I a te oele nei polo kalame, ma le nei au o nanga ma le tautua. Ona o le lango mai. O le tātou company o le soifua maloloina, le whale mai whapitoa o ngase o le whatu. Ma le maota ngase whapitoa o ngase o le kānesa. The Pacific Specialist Healthcare Hospital in Nandi and Suva in Fiji. Wherever il mamau le mea mai ele sponsor. E whatalo whatua I le pulenga. Ia, ai mai se foi o I la tau o teitai o lea company. Ia ma whale mai o le soifua malolo ina. E sunga ia Parvis Kume. Ia whapea foi ia le fionga ia atoa mawhai upolu tai akui ia male whaletua ia Christine Finau ia whapefo I le board of directors ia po le pulenga ma le committee whafoe o mauta ngase nei I to tonu o fiti wa tasi ia no whanga e ta ua tele nailo leo mamau I intia o tātou tangata ia leo la lata mai o tātou uso tua oi I le malo ma le motu o fiti. Ia. Ia le nana, ia whaftai atu. Thank you so much for your kind sponsor by the Pacific Specialist Healthcare. One hospital in Nandi and the other one in Suva, Fiji. There's a mawhilua ia I ma le fionga le li pule fau le na ua nei. Tui whasasina. Yeah, John Nichols. Tasio tamali I Samoa wai longa lana tautua. I fuava lele o Samoa peuna I le polinsia I le telo o tausanga. Yeah, lela o se I atu. Ua wha I atu. Le fui vine. Tele. Ale wave o wha ngaran to mai. Malona malama I me nei o valele savili. Civil aviation. Nda wa CAI. Pacific Regional Manager for Fiji Airways, stationed and based in Sydney, but operating in Fiji, Suva, and Nandi. Patolfa malo ile tato
company le ama le whalemai Pacific Specialist Healthcare Hospital. O do mai leo la whatalofa ma le whaafilua I nā yusu matua whaafine I lungo le tātou apio fōlinga. Facebook page, ia wapea fo I ma le tātou YouTube channel, ia o hafo I isi fola mawalunga o le Facebook YouTube, ia mi se fo I le o hafo isi tātou Twitter, ia o le TikTok, Instagram, ia ma isi lava. Fatalo fatu lei atou o savea. Leulua I ali se yuli pestata maalelangi. Mulitalo. Leulu Al Harrington tu manuvao levea. Ia, o tau i o wawa I atuanga I mailunga o le tātou porkalame. Fafta I atu la sona nafi. Oka le matautia. E mai atu tātou porkalame o tai lalata I lunga le se fulu mon tupu wafe. Le au mai moa ma le au komeni. Te le lola pa ua fia le nei tahea. A whee lolo a fuskako mea mua mai. E se mea kongi skama ia. O seta, tarofa seta, alo le soifu manuia, o leo wawai atu. O le tumaita I Rose Marie Oloanga, tarofa Rose, malo soifu manuia, watching you from North Carolina. Oh my goodness. Frida Nawa, talo falava, ia le tamaita I seta, ia whapea fo'i, whamai seta isu. Hand pink waving, hand pink and waving. Oh, ia le nā whapea nā mai nā. Ia le lei, nā lo whaftai le mafuta mai. Kiwi Toast Family, your and tour shuttle. Alo whapea se pisingisi le mele. Whamai ia le tamaita I o Akenese se Kelly, watching you Savannah from Washington, D.C. Alo whātu le tua ia te wemalau ahinga ia male au mawai I nā stete mamao Amerika. Whatalofa tamata noa, maloro se whomanuia langi matafi foi, luma pauli, watching you from Point Chevalier. Ia mana I tele, le mea I luma wai, lata I le matawhanga. Ngā le whai ama, masawali wali ma kanata e o ta ele sam. E se kai mea wakusau kalamali e, I si ali I ma isavini le na. Io nā le tali ia, awa. Wa pe wewa hai se mbeo se sumuto ina fo lele ma le mele na woi. Leo fatu ia. La fili loa ina I le puo le isumule na te la fi. Ia walawa ne to ali mai fafo. Fatu ai sawa I fafo. Ina ua whaalua ina lauto ina. Annie Marie. Blessed evening from Harryman in Salt Lake City, Utah. Io ane Alessandra, talo falava maloro soi fomanuia, va per foi ia ta'amilo ai, Silva ai, watching you from Anchorage in Alaska. Ia, va talo fa foi me fa filo ai. Family atu, yo tātou ainga umalava I Alaska. O le aniva sape tai. Oi, talo fa aniva. Alon soi fua pea se kinki ki sola ua leo kia wa aia kui ai. O le si lea. Si vale. Talofa si vale malo le soi fua manuia, watching you from Long Beach in California. Ia, e mase fo I sa oala. Kia ngi ki sa lua whaka sa sola ua masau ngia kuleo ki wawa ia. Iai. Whai mai ia si vale. Always watching you severe. Anytime. From Long Beach, California. Bruce Singer, Talflava, Alole Soifumaria, Ole Tomaita Miti Soli, watching you from Palmdale, California, Severe. Mingoi, ea lelei. O Nisi ala ilua, Talflava, Malole Soifumaria, Famlia to Folo Wasu, Motuta, Mafaiva Filema, a lot of Fenga Yai, lelei for Yaso. Ya, o le sunga
O tolu tasi, talofa tolu tasi, va tolu tasi liva. Whamea. Wa liua le lima i le save unga o le Facebook. Bruce Singer, whamai the best man for Radio Samoa, whaftai. Ia le nei. O tolu, whamai, o le sa i yelo wanganga. Was Masauli Malo. Go fast, government. You are the best. Io. Lena, was se ele sa le fatu tu le tu sa mo watas. Le ala vala si me. Feo soi mai lungo le va. Ai o te fa ta feo mai tu e na ma tu ta mo fai lo lo watu le va ai la lo. Ele mangoto ya o to ele to ngoto le me soli. Marietta P. Talo for lava balon so for Bravia Selina. Ya, va mai Selina fele ke lafi mai Selina. Ya va per foi. Ya Siana, talo for Siana. Medina. Alo le so for Bravia va taile ma futa mai. Il nei foi au uli. O le stofi, o le fatafiti, o le tele o ngaruenga. Sa fe ngai ai male atunu. Wawa iatu, tele meo o le tulanga o meo o tutupu i Samoa, le foi sa auto whafonga mai, ia o whatalino atu e le telenga ia tia. Whailau tusi, ia male a fionga fo i le tamai tai whasa lau, le fionga ia lilo mai ava mai na mai. Ia o te malamalama, i le tulanga o loo saunua iai ia le tamaitai tusitala. I lona anganga malona loto whaletina, o le itu whaletina le talanoa mai e leanga, o le sunga ia nanai mani, ia o lona ali. La lai talanoa o ia le to'olua, o ia o le tina o le whanau avanti. Ma o ia foi, ia o le to'olua o vani. She is talking from a different perspective and a totally different angle of who she represents as a mother and as the mother of and a wife. A watatou te wawewhaia se tala ma se whaiunga. Leanga o le mele o tula i mai nei. Ua avea le social media. Ma awala ua whaia i le whaamsinonga atangata nau tele i se mata upu ele i tango fia e le whaamsinonga. And that is one of the most dangerous place is going onto social media and also convicting somebody. It's like he's already been found guilty because of the social media and the public interest in this case. Ai o la ufotuanga le na ni le pa ia mawalungo le atunu tatu ono sa'i malav papale. Let the court take its course and go through the process. Ya lue le na tau i o le malfam sinonga e whaisu suenga matulanga whapena e iai fo i a vaenga e mawhai ai o na lui. E le alo ua mōlia mawhai i le suenga. So o se tuainga suenga. So o se whamitalanga. Ia manisi fo i o mōli mau. So, hold your horse. Tau fiofi mai le whaangutu o lau solo whanua. Ai ue ke ngofoma ma tu whau le me ola e tamoe. Awa e rua kulo a suru ai no ma i lo mo se pai. Yanga e la vea i fo i la ia le. Fe mai ia le tamaita i o nuu vele talola talofai. Talofa from Seattle, Washington, matua i malulua i matou. I nei le nei stete talofai. I alofa tele atu. Selina Siosi, talofa malolo soi fomanuia.
Yeah, well, what do you expect when you're in the United States at this time of the year? The December, January, Feb, and March is still a white Christmas. Ali te ale snow volele ale to Santa Claus. And na lava lai malulu ai ya ai. Ole no fonga ese le matango fie le taimi le winter. Le taimi le tau malulu. La fo moli maua ye ila to lo ala papa au. Ile alia po ole Salt Lake City Valley in Utah. Ava ai lungo atu monga le matango fie le ila o le aisa. Ia, fatalo fatu Seattle, Washington, ia mo tātou ainga Salt Lake City, Utah. Fatalo fatu i le uso, ia whainu le lei, lau te paa ofe Wonking, alo le soifua manuia. Ngaule Malie is also watching you, Severe. Palonga leu pena unasa, talo falava ma alo le soifua manuia. Fatalofa, i le uso pele, ia Jimmy Bird, mole fale tua, ia whapea fo le nofo alo malai ngali. Malo malanga, alo malanga, whaftai foi. A whai ua malanga i foi mosiu tina e toi foi atu i Brisbane i Australia, po whelava Australia, patalo whatu tina, ia matatalo fo i mawhamni atu. Ina ia taunu umalmanuia le whai ngā malanga. Dau lato i le ea, le lato i le ala, ma le lato i le vasa. Ina ia taunu, ma le manuia, wheloa i ma le whanau o lo wha muli mai. My sweetie Carissa Tiane, oilea, au ele human. Ma lo se fu manuia. O tui vai vase, po o tui vai ave, ma lo se fu manuia. Ma lo whaftai le mafuta mai, wha manu vau mua, ma lo le se fu manuia, ia whape fo i ia le te mai tai o si i vale, pasesa. O noa, whaotota, ia, whamai. Whamai ia my sweetie. O lea, e matua sua lava le snow. Oi, o whainko sua ngā snow. Whawhitai a Mosa, watching you from Melbourne, Australia. Ia, whapea fo i leo so ia lau te paa whamai talo whauso le atoa, alo le ngā lulue. Mikaele ulungia saena. Ia whapea fo i ia souvenir afoa. Watching you from Richmond, California. Ia onsai mai se la watu ingo le to tele. Oi lato, please share our program because we'll be talking about some very interesting issues and topics today. O aisa maneima, whapea fo i ia motuloa maulolo talo whalava uso. Maria tausanga fo ia te oe, wha fo wina tāndi elu, wha longolongo mai inai o Tara. O le pitonu o Tara, o le aso na nafi na te talalo i ai le me tau o le emergency clinic i le unuu i o Tara. O le nofanga lea. E tumu i le pa ia mawalunga, le mamalu o Samoa, alala mapapa awai. Ia, whawhitai o le ua tō manu, maua e fo ia le tō wha. E le ngata i le matanga luenga le soifuma maa lolo ina. Ai maise fo i nisi, o li imata maita i fo mai, e awhia i fo i malo matama whanau o Samoa ma le Pasifika. Lea la ua whatu wina nei. Ia le emergency clinic, nano winga le emergency clinic. Le fato a fai leo se si vaenga o le soifua malolo ina e tiri iai mai. Ma iti ngā ina fo lea. Ua le mawhai o na iai se teimi e whaatalitali ai. O lana winga. O le a whaamama a venga i le emergency clinic a Middlemore Hospital. E la teimi no tangolola ia le vatu ia le lato tuatusi. E le avatu le lato numera wa luna winga. O le aalu le asol nei o kari ke le fongi i le kangaka i o le o Tara Emergency Clinic.
Ala watuna ia lea. Ole na whanga ma le tuantus e te loai. A kau whale kongu I whole manga walau ko inga po le lomatua. Tu le tavale lele lo iai a whain. Ele o a wanoa I fo. Se ambulance. E ta ua I sangata mo le ambulance. Ia le na wha sao le wha ta ungo le mea le ambulance. A titilo e lai tu mai ele. Mai St. John. Hato hone. A whape o St. Peter. Ia hato Petro. Ia wawai. Nā le whaua whaala rāmba I karinga whamai. We, o lea elanga nganga kalango mari kamalanga. Ia, whatalo whātu whawina tānielu. Ia, whatalo whawo I ela o whionga. Sala pule malo whale walu ia mese fo I le whale tua. Ia, whiwhia la fo I na ua. Whelua I fo I le aso na whina. O tele fo I aso. O le o toe wa ai. O ke I lo. Sa valia kuinga. Ai. O la le makua malo losi mai ia pule ma le whale tua. Le whionga e salam le whale tua. I nai le pitanu o Tara. O Sammy Johnny, talo falava malo, le malu Fatima, watching you from Melbourne, Australia. Yeah, whapea fo inu ua usala. Le fa, talo fa malo so from Maria, watching you from Glen Eden. Talo falava, whaftai le mafuta mai, for Reki Lele, matamatatu I Colorado. To all our friends and families in Colorado, talo falava. O Sainava, for Mike, watching you from Portland, Oregon. E mantua stetelia. E ile me I Portland, Oregon. E ile me o le manu e ta o le beavers. O le bivala, o le manu fo le e mama aiona ni fo I luma. A ati le manu le na ia. Ia se mo se la au malo. E oa e meo le maa a ki le mangunga o le biva le meo le maa. Po se ua mea. Ia e pū le ua mea. E lua la University tono le stetelea. O Portland, Oregon Pigs. O pua. Ale si tu. Ale si vo University. O le Portland, Oregon Beavers. Ia. Ia. O aula sai I le mele I le au pua. Portland, Oregon Pigs. Ele investia pua. Ia, ole, ele va, o tala malia walu te fatu nei. E malia ia le whaingo ina. O University ia, o pua. Ia, e fo ile. Ia, o taifau. Ia o le biva, o le meola na ailau. Ese uma e malie le wingo meo. Ia mantua fo ia le au. Le au football fo le Chicago la touia e whaingoa le Chicago Bears. E whatusa le meola fo le pea. Rane malosi koe kauwhi ai koe ke leengi fo le mea. Sei na wa atalo falava from Portland, Oregon. Ia whapea fo I... Ia polonga leu pena. Christina Tanuvasa from Melbourne, Australia. Filimaua, tasivalu ono fitu, tala falava. O mai leo la utala noa I le mata upu lele mo one iai. Tele I o tau finga wha le wha vai. Lea wanga I le whainga malo e whai iai le lato whiriwhiringa. Mo mua, kom sino leo leo. Lea lava. O lo whaatali ia le fofonga ina o le komsina o leo leo. Ai, o le a whaata oto atu, so vai vainga e tusa ai, ma tō whinga wha vai o le malo. I tō whinga nei, o lo o anga I ai le sa ilinga, ma le filinga I le tai. O lautala. Ia toa fi malie le tunu. Langa leu wawa e tune ia tu le epa. Ma le hero pipi. Whapena fo I mamidia.
Tire tau, leu whaasala lau whai ka kala pepelo i e ongi. Ua matua i sa i lava, i tō whinga, o lea la wawa i atu lea whai, e la auli malana kapeneta, e pare mi, e a pēo kou ngō sa i, wale tala sa o le na, ono sa i, shut up and listen. Ma puni le ngutu, ma tuai whaalala ma iu talinga ma pupula le li ma iu mata. Lale wingo le tala le na. Ai file mu. Se I fili se mango, ma se tautai, o le ngata I whale. Ta talo fo iu tau. Ina ia musuia, le fionga I le li panemia malana kapeneta, ma e fiso soni whai le whaiunga. I se tasi, o le a tasi iai moe moe, ma le whaafitinga o aleanga, mua, kom sina o leo leo. O la ula tau le mau le whaafonga mai le tunu. O ai lava, o le a ave iai le whaamua le fionga I le li I palemia, ma lana kapeneta, ma ua au maia iai le whautuanga, a le PSC po o le Public Service Commission, awa iai ale recommendation, e au mai fo I la tauia. But the final say stays with the Prime Minister and his cabinet. Alana o te whai atu ai. Pe tō fia mai seisi tangata. Seisi alo le atunu. Po Samoa, po whafo mai o Samoa, po New Zealand, Amerika, Hawaii, Australia. A whai e toi filifilia lava fo I le fionga. Ia awha masanga le ataua Samwood. Tātou loto marili. Tātou talia ina lea whaiunga. A whai fo I le ai. O seisi tangatu. Ia tātou marili e whatasi ai. Ele ai a se feelinga. Ele ai se matenga ma se masalo. Mai ele ato toa iai le fia ma le talia ina e tangata I o lātou loto ma mawhawhau. A o leo au whai atu. E a pēa maria maia. A whai e saua whātu mawina. Ia le fionga ia awhamasanga le ataua o tātou lena. Tātou talia ina. So ia te whaitio ma ai e toi au maia nisi. Whaasea manisi mafuanga. E te musu ai ma e le talia ina. Ia awhamasanga le ataua. Awala toi au maise me I pēa whai e tele o iai tono le li o. E whai ale whai unga muli muli. Nofo mai tu e nā. Ma poni le leile ngutu. Mo ini ma mawhawhau ma tatalo. Awa nei toi whaasau e whawhau le meo le ea ma le savili le anga. Ea, ai sao. Don't even say a word. Because you won't be able to influence the decision and the final decision by the Prime Minister and also his cabinet. Tū le avano I nei tangata se I o mai ngā lului. Tau tua le atunu. La o leva na tātitia I. Vaenga mamatafa yo ye mate tui nai. Monitoring mechanisms are already in place to be the watchdog over these people that will be selected. La ia vaenga whaira mate tuina ia ngā ruenga le whatino. But let's give the government, the Prime Minister and his cabinet the benefit of the doubt.
Ia. Tātou tu tasia. Le faiva o pili ia pili e fai e lana filifilinga. Ma tātou tu tasia se avanoa. Ele ngata le filinga a o le tangata o filifilia. Ti tātou mata i lana performance. Mo iei tangata ua whaatonuina ia mata i tuina. Mule tari. Ma li poti mai. Li poki mai a kiau. Ele fei kalauri i mai ia Christina. Ia pe ia sa o lea o eli i lea taua. My sweetie Clarissa, talawalava. Aia. Kenga kiki o le kongu. Kenga kiki o le makongu. Kawhiwhi, e sunga my sweetie. Ia, sa o le tala fo le lea, e whetine ia, po e le ngosef. Mai, guys, e whakuare mea kou pisa mai a, yo mai la ia, aere ke leve le nga whai a kou oko, a solo i oi, i whale ainga e le kuko kasi, ia, namulau ulu. Namulau ulu setu, talawalawa watching you surveil from Rotorua, the capital city of New Zealand. Yes, I owe it. E pule ar kanga, kore mea engo for kanga, whame or capital ngā, ia capital fo ngā, namu. Alole, so formaria. Ia, o Fili and Ale Latu, talo whalawa malo, so formaria. Fili maua, o tuu peipea, talo wha, ia kuu, alole, so formaria, Sally, mautonu, ia motunu, talo whalawa, malo, le, Aluru el Neyaso. For my Maria Dempsey, Talofsavea, watching you from Masterton, New Zealand. Yeah, Talofatu, Masterton, Levin, Palmerston North, Oto Uma, Ilifai Fa Talofatu le ato severe yate. Oi malatato por Columbia ngai fo faiva. Ina ua tonu lovely to lie. Tolu, tato o ile whatulunga ino tātou telefo ai maise o tātou whasalunga whapisnisi e totongi ai tātou mamai ua tupe whai e le tātou ngā ruenga a ea. Tātou te mana na o malawa ia sa ole awalai whaatino ai le toi whaonga ai nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I nai le la pisi toi whaonga aina. Whaatino le toi whaonga ai nau la pisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāma ki Turuki, all together Auckland. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau tapap a le Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu whawha. Olua tasi 5 tolu tolu whawha. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ia le nā, whalongolongo le le I whaasisi langa le nā wha business. Pē whalongo atu ti ngālu wha I tulou whafunga le tano. E umafutu e tātu le numera. E ke alu e siaki lau wha I a ea. Ia le nā, Fili and Ale. Malo, alo le soifumruia. Whapefo ia whapopo Chong Ni, watching you from Toowoomba in Queensland. O aisa manai matala whalawa malole soifumruia whaftai le mafuta mai. Lombe tuitama, sinapi whaui. Whamai talawhali savea, alo tautua. Whatalofa ia kone. Kone lio, alo whaftai le mafuta mai. O
o Palema Foa, talo falava whaftai le mafuta mai, Sone F. Wolo, watching you from Melbourne, Australia. Leala wo matu lau tala e winga I tofinga whafa, vai leo o tātou amata mea. Ile plata upu lea, o le komisina o leo. Ia whapena fo I masui komisina. O le tāu o le mea. Whamai a kui tala lei, so I fōmanuia savea, watching you from California. Tala whai malol, so I fōmanuia a kui tala lei, ia whapea fo I le sunga Alfred Robeck, tala whai Alfred. Samoan Spiro, mui. Tala whai lava. E sa fo lea, ne maanga ia lau. Alfred Robeck, talo lava, and also Susanna, talo Susanna, yeah, o Numia, talo Numia, Sioeli Stowers. O lesi la tofinga fa vai, o lea o lo ta oto tonu, constitutional sort of calling or positions. O le si la tofinga wha le wha vai, o le e iai nei, o le loia sili. A whaila o le ua tofia mo se teimi le tu mau ia le fionga ia maunga Precious Chang. O lo utali tununga, o le filifilinga lea e whaia, e le pale mia malana kapeneta. Lātou te mautino ai, o lo o iai se te ngata e whautua ina le malo, I whautuanga wha le tūlafono, e iai whinaunga wha le tūlafono, e malama iai. Top position as the legal advisor to government. Mai le mawhai, o na ngā lulue whatasi, se malo fau, maselo ia, walevana I, se lo ia na tula I mai I le taimi, o seisi whainga malo. A whaila e o mai le whainga malo fau, alo iai pēle lo ia tuai, lo ia siri tuai le na iai, ai le mawhai o na lātou ngā lulu e whātasi. E whete nai. Ma o le mea le nana tupu ia savane noa. Beetham. Leanga, o le lo ia siri na tuu ia inai tu le epa malana vaenga, o le whainga malo o le hero pipi. E tau nuu mai laafia me ma lauri. E matua le fia whaalongo o savale noa. Le lo ia siri atu le epa malana whainga malo. O tua ngā tōwhinga la nei. A whai e taunu mai se whainga malo fau. Ai le mawhai. O na lātou ngā ruru e whatasi. O la lava e la langoa le lo ia siri. I le vaenga whai wo whai ina. Nā whawhera na whai le malo. Ma le mea tonu lava le nāna tupu. E lua o whautuanga na watu lunga la whasoa le aso. I le nā tau almost 4 years ago. E le I whapela na whai atu le atau sa vea ia fia me mar kapeneta mala au le tuli le ia pe wha malolo ia sa vale noa. Le lo ia siri. But these were the options. Sa utala noa antuai. Mua. Tanga I polale umi o le kon kalate o lo totoe. A whai to e lua masina, pe to e tasi le masina, wha wau o na wha muta alo ia leo le kon kalate, a waso se kon kalate lava wha le tū la whano o ngā luenga. E saini uma e tū ia, e lua. O le company e ona ia
lea fo le ofa, ma le tangata whai ngā luenga, ua ia talia ina, le ofa. So the two parties where at this, the employer, it is the government. And the employee is the Attorney General. And there are two factors in a binding employment contract or any agreement. There is an offer and there is an acceptance or a rejection. Ava pela reject maletali ina tangata le offer, ele se kon kalate le se agreement te whaia. Ai fo I lalo o ai inga ia. E ai le ai te tau o le malo na te whaamuta ina ai se kon kalate ona o mafu anga lava ia. Ua manatu le malo ua le whaamalia ina ai. E le tangata whai ngā ruenga. Ia le si lo mea. O le whate aloa e le malo. Pe a whai ua le whaamalia ina le lato wai inga. Ma le mali inga sa whai. Ai te taula ona iai ni whaamao ninga o ietua inga. Ua whaamalo loa. Awa, e ei fo lei atau o le tangata ma le loia siri le po o ai lava le tangata whai ngā ruenga. Na te whaamuta ina ai le kon kalakte. Any of the two parties have the right to end the contract at any time for whatever reason. Ne, mam lama le mea. Lea lana whaatino i loa. In le tusi atu le fionga te maitai pānemia a o vema. Pānemia le nā maitang. E wha ma vai ai, ma wha amuta, ma wha ma lolo i loa. Ma le te maitai loia sili i le nā maitang. Alu loa ma sa vale nona tau avela na tangi tui titi a. Ono se lau valu se fulu afe, walata le miliona. Ova ma le afa miliona. Ave tu la fono. Civil litigation. Ai sau le unga le whaamsinunga le vai aso as whaleile lente nei. Sau ea. E nothing. Wala ngā te tau le whaamalolo oi. Ele anga ea. Ele ma whai. Olo iai lea ia tau le walo e whaamuta ele kon kalate le na. E re ma whai o na ngā lulu e whaatasi malamano. Lea la, ua ou fo I tei whau ma ou mai ia meo pussycat. Ma ua mio solo le au ma le pō whai mai. O le ua whai le tō whinga la uli. Ma ua toso mai tu tonu le fionga ia maunga Precious Chang e a vea ma temporary attorney general. Ala kau fe au ia. Ai fa mai le excuse. Fa mai le fea. Ile tala fea ngai. Le anga o le lo ia lea na fa o ngai le fast. Ile vai taimi o le vevesi o le tu la fono. Ma whainga panota. Ile lua fe luas fulmaltasi. O le vasini, so what? What's your problem? What's your business with it? Tōlo wisu le mea te tau. Longa le mea lea o whaile tōwhinga ia manu ia lea tunu atoa. A whai e loa le lei la uli. Ma le fast e ma whai na lātou ngā lulu e whanangulango mai ma whautua ina I lātou ele fionga ia maunga Precious Chang because she has already have a proven record of being trusted by the fast leaders and fast party. They have personal knowledge between the two parties. The closeness, the professionalism. Alongo lele. Ina ia tō o le tau tō mumu ma le tau whe ei solo. Ana o tau fo ia piki o tau le tau AG, le tau whamasino, o le tau
Yo, tangata umaya, whamasino siri, whamasino lango. Yo, whapena fo I male tūlanga, o so tu siri, male taulo ia siri. Nā la le mea le inkopisa. E se kofi au ko ke pisa o I whapena. Papa wale nao le mea na lo tau uio, whai tio. Tau te oeso e maise. Se Attorney General Marcelo ia siri e whauto ina le malo. Le ai whātua au loa I le matua vai tele. O le malo sa ili mai, le tangata, e siampini le tulafono, e whautua ina I lato. Whatever na ngā lue whaatasi foi, ma le fionga ia maunga. Tulai foi maunga, ma manu malo oi le fast. If he know what tulafono te mo. So I don't see what the heck. This is none of your business. Ole feelinga lea le malo. Wa avela to fatu tuanga ile lo ye sili e mafai ona lato ngalu lue fatas. Ni mana tuone mele na. O tō wawai a Donald Trump. Sa wa Donald Trump I tonu e ui ae leo ni tangata o le a fo I o le mauta fono I alana whanau. Ai si lan whātutua I Donald Trump lan whanau. A mai o mai te tonu tofu te mai titi malana portfolio. Because he doesn't trust anybody outside the circle of the White House and his own family. A mai tonu na ainga. Tofu tangata mele ngā ruenga, tofu tangata tai 4 miliona tongi o tangata. Alana mele ua whai. Ole te mai tai e whātua ina, e le whātua I le atua Samoa tasi. Se I o tautoi o mai fo I o etu le epa ma le tau vaenga, o no tau mai fo le ia whiri le tau lo ia siri. E ai le lo ia sili sa tu lai mai o le amana tua pea. Lona vai tau ma lona sao ia Samoa. Na matua I whiu ai ia tu le epa ma le chapipi e mi milo le lima. Po a nisi tu ai ngā whainga. Na malo lo lava le nata mali. Ele isao I tu le epamale chapipi. Le malu Herman Retzlaff. Ja, na fiu mai nei le wa vea sa ve ma plestene o le tele o le farapu putonga o famasino mawalalo fai tu malo. Ya le wa vea nei o ia o se famasino tu mauti. I le lo, the Southern District, Otago and Dunedin. Ma fau tua ai. I le Universite o Otago, ma le a onga whaalo ia o lo o iai ina. Great gentleman. Toe o se tangata e la lango lona whaatuatua I le tāpuai ma le whaamaoni I le atua. Ma fefe ma ana I le upu o le atua. Mea lena au te whai atua. Has stood his ground. Ma whaia ana whai unga mi o tonu e au noa ma se tau whaalango e whaau au e atu le pamalei chapipi. Straight up, man. Well done. Leo fionga le swafa le malu. Honorable Judge, Honorable Justice, le malu Herman Retzlaff.
O le amana tua fo ia o e lo vai tau. Ia. Le amana tua fo i le tua tele le atanu, le teimi na lo ia siri ai fo i lo tama. Lo tua a le fionga a misa, Fonny Retzlaff. Ma le amana tua fo i le a inga lava lea ma le tua tele le atanu. Le teimi na lo ia siri ai fo i le tua ngane o lo tina, le fionga ia tui loma ne Ronnie Slate. Te wawa i le ngafo le tangata le. O le tamari ina. O tangata fai mea tonu ma le wha maoni. Ioe. O le ala le nām. Tā ua i tele le tātou tilo tilo i to finga nei. Ma e tatau o na nofo fi marie ai tula epa ma le lava enga. O na sa ia. Wautou le au mai le li o e fai ai filifilinga o to finga fa vai. Ma lo matapu ai mai. Ioe, wana paual nao le mea le ono tau io. O le fai mai. Ia, le o to tofi mai, o le lo ia lava lea. Sa tu, so what? La tofi mai lai o tau tangata mātou te le mana oi, mātou te le talitonuina, ma ave yeiso mātou wha moe moenga. La le ale me le file moe mkaputu. O a kalanga e wakut kankangi. Ioe. Te e ulu ma tāwhalau. Yeah, it makes sense, Au ko mea ngai whai makwale, it makes sense, Ta ul tintiti, na le whai ei guys. Hey guys, hold your peace and hold your mouth and just listen carefully. Awa, a whamatala le tū ai ngā ngana whai ngō fie le mea lea. E mālie la tō. O le fina unga le whai. A le mea e te tau no tō si le fia. Le mea ngata i lau tō wai a te tau. E le o mai ito, e le o tō se me vai ngā lo tū mā lo. File mū. E tō teo mai nisi. Sisi, e mai se tau. E fili mai se tau lo i siri na e mai e mātou te ngalue. Taino i noi le matua. Le ai au se common sense. Nei ma se fua te tau. Le pule le mā lo i mātou to finga whamal mole. Ok, ako ke fia ke le kaku ki kāri i meengi. A wai lo ai le kou stupidity ma tō stupidness. E whakuru mea o le ka mo whai akule malo i a moa. Ni tangata o tō whinga whawha vai nei ma whaina lātou ngā lue whatasi ina ia so solo whi malie. Ngā luenga le whamsinonga. Ngā luenga le tūla whono o lo o whau ai. Le whawai me ma sāwa wali tangata le tūla whono. Niana nā. Lea lau te whai atu ai ma le whautuanga i lau rii. Ai o tau nei toe a o ai whaale lei fwoi o tau pinta maiti e le fionga i le whongfta lai. E re umalo u ata ao ana po toe mata toe o mai fo le tai on nei. Na matua i matau tia le tau ngā. Tau le mua ulu. Pai le au vai. Pai le whatawhata ma le whatu. Upu a le whongfta lai. Ma ai, a o le file mū o le awala na momori ma ki liwa mai ai. Alalale nā. Watala whatu. Skei liu sione. Ia, se liu ngā papakiu ali sione. La whaele toa mangeo o talawalawa watching you from Pango, American Samoa, Nika tupai, talawalawa, alole soi from ria. Pemai, talawale atou sa vea malolawa le soi from ria. Ria tele, ne whenga iei foi mga aluenga, alofa tele atu mo oe male ainga o Nika tupai, tai au le malu, masina lupe from Mankau. Ya, fatalo fatu. Leo fionga le suafa le malu.
Ia po le telenga foi. Ia tuisa vai lu. O le ua sami to like tala flava. Da fonga la tala le. A o mai la le filifilinga. A le fionga le di pare mia mal kapeneta. Ua fatu mawina. Ia le loia sili lea. Maunga Precious Chan. Tato ono sailai. Yo. Aftai ua fili. Se tasi alo ta mai tai o le atanu. Tawa veina le tofinga lea. Le loia sili. Mo le isi tolu tausanga o lumanai. Ia o mantua le palemene. Ia 5 tausanga o le painga. Au tangata whainga luenga. Ia oro tu maupea. I le tolu tausanga. Mana ia le mele ua whainei. Suinga fau o whawae ia o sui e la uli malana kapeneta. E le toi o komeki. Alongo. E le toi o komeki. Le whaafau wina o lau kong kalate. O e lea le whaululunga o le matanga ruenga. CEO and ACEO. Awa le mea na lena whahi. Ma o le mea fo le na laio na tele le mere a wala wha pio and corruption. Aisea, wa mau waa le whainga lea. Ai o tau te loa le whawhita uri te le sa tu lai mai ai. Na poloka ai matau mia awa noa mo isi alo matama whanau o Samoa atama mai ua fo i atu ma whai longa tau wa loa i le atunu. Aisea, a le ua loka i le awa noa lea. Uma nei le tolu tausanga. Yo, na tō tutuli maifo i atu le epa ma te itai ma le kapeneta. Na pa oso la korka ngaka. Oso, aru la toa. Ele tawala o toa oso au. Mea na whai. O le ala le tau i o tangata ia. I lo lato wifo to ele makisi i le mama tu le epa ma la uri o mai o le nafinga malo. E le toi fa sala la wina. Le ava noa. Nana uma mai le pepa. Wea tu le epa ma le kapeneta. Ma le minsta o le matanga luenga. Whema u toi fa au au o fa fau le kon kalate. A o le fa sala la wina. Te i tuu ava noa i nisi alo matama whanau o le atunuu. Walo lofi mai ma o lato whai longa tāu loa wa uma fo i ona tā pena. Ia na alula ia lea. O le fia tau sanga mau tau sanga. O nofo i atangata nei i. I to finga nei. Never move. And that's where the starting point of all corruption o masani. Tasi le upu alu latoa. Tasi le upu tale feni, tale fiti. Simon says, sit down, sit down. Simon says, shut up, you shut up. Simon says, sign this. Check and take it and cash it in the bank. Simon does it. Le mea la le nā lena tu la i mai nei. Wa feu. Le whai ngā malo fōu. I ta ngata whai ngā luenga. Whaulu lunga o whai ngā o matanga luenga. E o le au whai ngā luenga uma. Whaulu malo uma. It was a difficult time to go through. It was difficult for Fiame and Lauli to navigate their way around these government public servants.
Toi o whai atua. Ele matau ti o le nā mea. Ale tala tu le pe masari una pesi. Ele mawhai o nau tau au ona ni atua se toloa. Le lau whafo mal mawhala. O maila ia au ona i le whainga malofo. But that didn't happen. That wasn't. Do the EPA continue his petition and his protest through these monkeys? Malao monkey umayo. Nalana lena sa o ile sa no nga lauri. Yo o le fionga sa vapito le mfainta to nga lu fatas. Ato te mana ola fa fainga lunga pea. Fainga lunga pea. Then on the fight, look at the contracts. See if you can pay off the contract and what is left, what time. Vivia masina netoi. Shaki sa o to tongi le malo. You would rather, and that was the option that the government did, the new government of the Fast Party. They looked at those arrangements. Might as well fire them or might as well tell them to resign and we'll pay what is left of the contract. Yeah, as I say. Alalane na. O te soso atu wai, I le lai tu vai, tau mamali e ia, tapo I mai se whai feelinga le nei tu. Mai leo se feelinga e whai ia malai ai Samoa. A le feelinga mātou te loa, e mawhai o na whātua tuaina e le malo. Nei alo matama whanau o le atunu, lātou te au maia, le whautuanga sili, ona mawa lunga ma le tāua, ma le amio tonu, ma le wha maoni, e tusa ma le tūla whano, e lima teita ina ai, Samoa atoa, ma ona tangata. E so ia tau te whapena ma utole. Wow. Satan has created the untrustworthy spirit into your hearts and mind. Whaosofia sa tani. Ia langona o le le whaatuatoina o le whilinga o lo whaia le malo. La me whaia while mo ono sa. Ono sa ilo loto. Te whaia le whilinga a le atunu. Whatalofa e le tamamatua. Hans Hans Webster from Perth in Western Australia. Atalofatu to you and your lovely wife, the children and the family. Lango mai. Thank you for your love and support. From miles and thousands of miles away, from Perth and Western Australia, even to you, all our friends and families and associates, fans from around the globe. You have continued to follow my program and my progress on YouTube and also Facebook page. And at any time, on our programs. Whaftai atu, malole soifo mluia, whaftai foi I le lango mai I le tātou porkalame. Tufal tātou porkalame, tāua I le malmalama ma le whaafonga mai le tunu. Le sunga ata ala sani tuilangi, whatalo whātu from Canberra, Australia, tālo whai, malole soifo mluia, Filippo Leo, ia vapea fo'i ia fili tuilalo o ia fili tuilao o from Brisbane, Australia. Ia malo vaftai. O tamatai anafina lui. Mele atoa. Watching you from Kylene, Texas. Is it Kylene or Killeen, Texas? Kylene. I nei ukafifi.
Wele me o I ana fina la tau ia. Ia le lei. Whawhawina Tanielu from Otara, Taloflava, Lano Mose, watching you from American Samoa. Ole Sunga Sautavu is watching. Malosa from Ria. Mata atu I Otara. Le lau mua au kilan. Yes, ole leia. Yes, Elina. Peno foi atua. Po feak na me ke va eva mai. Ya ole taulanga lava le na. Lawrence Peterson, Elijah Tuivaiti, ya va per foi fou I malo foanga. Mafuta tu mai samunda I toamua talo fai. Ya avele dei lau o te fatalo falo ia tuai ma fa filwa ile po ia mawulunga o tatu tunu. O lo fa fonga mai. Ile tato wala leo le famo tasi o ono tesi male tasi FM 100.6 le ai FM 106.0 si ka fa le mesuro la fekiki ya isolo ia le ki o tangata atalo fa 12 po ia maulunga Samoa fitalo loai ilo tato o tunu I fatau ilungo le ala ia o tā whaonga matiwhinga ale au ave taxi na le tau Messina Resort, Island Resort, il tātou nui mo tā mawaiala ia ai whapena fōi le taxi stand ale sunga ia Mauhunt ia po le sunga fōi malana po le kalame a kota malana whaleo talofa fōi le whaarolonga le swafa le whionga ia lupe matasila ia male tātou motonga. Ai whatalofa whapitoa I lo tua fine. Ia Ramona Fong ia mese fo in ia le au nanga male tautua le Delaney Rentals ina iwa yusu ia mawainganga. Whatalofa tu ia mantuole ngona Delaney Rentals la kule se kwa vale la kulose tanga su tul telefoni de te vili su ya le mantua Delaney Rentals as some words g'day mate talo fai ma lo so fumun via le songa esau J Morse mulianga tele peniamina mulianga le apai talo falava real tosang fo ya to Josefa and Sally Sefo ya fa pe fo I sao e fa piniki to ia Ivao watching you from Sydney, Australia. Le sunga ya Herman Gabo balo so fomria ya o afa Tiapolo watching you from San Pedro in California. Sao e fa talo falava Andrew Ngawa, Talofalava, watching you from American Samoa. To all our friends and families in Tutuila Mamanua, Fatalofatu, Maloso from Ria, Pango, ya, Totelo Tatu Ainga in Uli, Totelo Tatu Ainga Leone, Totelo Tatu Ainga Imalai Imi, ya, Vapefo Ileanga Yatu Mesepa, o tātou ainga I whitiuta ma whititai ma I nai ta u, lo iai lo tātou ainga le whionga tanga lo matua, ia whape foi le whionga ia teo tau ili, ia whape foi le telenga ia pupoli. O tau se sila lai le tō te lo tātou ainga tūle manua. Ia whatalo whatu. Watching from American Samoa, Andrew, Taloflava. Yeah, for Kalala Satele. Watching you from Long Beach, California. Ole inge ko pure. Le afionga de di fatono. O le tato por Kalambe, Maleala Ata, Maleala Leo. O le siufofongo le tai au fo I Long Beach, California. Le afionga de di fatono le sunga tu le epa. Leo sua.
Ya, malanga mai fo I tuatuangia whaale ainga, mori e toi alo whaanga ma whaamianga, whaftai ri whai mea rofa, whaftai whai oso, whaftai whai sau moria e mause fo I le tau mawhitanga. Mātango fie ma lau whaaloalo, I le aso nafi ma le pōna po. Mai a whatia, a le te matamata atu San Pedro, California. Yeah, all our families in Long Beach, California, Redondo Beach, Compton. Ole matuato tele o tato waingolo ye inga. Ia male au gangsters umana ina. Ia sao, leo whamanatu me te au le taeo fo. Ale sunga tulepa. Yeah, Oregon Ducks. Vai I au e whaingoi, au o Mato University o. Oregon Ducks o mele pato. Oregon Pigs o mele pua. And Oregon Beavers. No tō wawai le mea ola ngā le lua ngifo e aki le kamanga ia le mele. Le la au le moku ila. Ia me. E wawai whamanatu. Whema me Andrew ngā me le piva ngā pe iau pūlo waiku. Christina tena wasata ala whana. Ala makua maari e asora ala makua au kuskus. Io. Whamai sameme. Talo whale I ataua. Ala makukari e ku ngai kalihi I Honolulu wa talo whai. Yeah. We say aloha to you. Aloha to you, my dear friend sameme aloha. Whapea fo I le sunga le toina. Ya Tina Tali, Reverend Elder, Tina Tali, ngā whamalwhalitua ia moeawa. Ia, le no whaalo male aingali, ia me se fo I le kalesia, male pulenga, ale e whakasā I Hawaii kalihi. Whamai ia sā me mea. Ia le nā. Au tātou iei pe kalihi, ma whaasolo mai I North Shore. Tātou mai I nai kane oe, whaasolo mai ai hau ula, se iau o mai I la ie. Atalo whātu, se isaua I huki lau bei. Lea usele pesa vai. I'm going back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii. Ia ngā la ngā renga huki e inga. Mako huki o mai malawali I o whirikonga o ma moe Ia, o tio. Ngari kua kere. Rea la o sawo wa la tau I ala e wa fuki e inga. Ia, ai maise la whata alofa I nai I kahuku o lo I aisi o mātou anti matua, anti whalavelave, a whamasanga. Poela ulu. Ia male sio mātou tua whine ia Yvonne, ia male tumaitai o Ash Yvonne, ia mautou umalawa. Alo whafonga mai ai. Ina, tātou ainga I nai kui lima. Ne ere o kui lima. Nā iele whatel mā lo, fo lele sa. Lawi lo I le tilo tau sanga o mawai ta o Turtle Bay. E ke au kui fu I le upiko lele o mai ia meo. Ia mai mo lau mei au I lo pakua, ma whawhawhai lo pakua. Ia. Angai atu I nai Haleiwa. Ia, ma Schofield Bay. Ia tō tele alo ma tama whanau o Samoa, li im tamai tai o fui nātou la tō soifua. Ma ngā lulua o ni fita, mo le malo tele o Amerika. Ia nisi o fita o le Sami. Le Navy, ia nisi fu o fita o le Vatetea, po le ia ai mai se fu o fita o le Army. Air Force, the Navy, and the military, the Army. E I fu la I se fita e matautia e tau airborne specialist. Tangata lani e mua o e whapa ui fu meo prosuki. Behind enemy lines. E one porsuki nga whio kamasa saola kamanga. E o
e whaapa u ile no whangolo o iai i le fili. Ma lātou toi li poti mai i le base o le military. E tau mai i le mea lea oi. A le milo ai i matangata fita whātupu whalawe ma le fili po le fau. Ia le nā. Mai mata ule lei, watching you from Seattle, Washington. Au tātou ia i Seattle, Washington. A vele lei ava no te whātalo whātua i fo il te mamatua. Tavui. Le ota Peter Strickland. Ia whapea fo i le ainga li i whamoe lo maua lo soifua. O le tamaita i o Fia Asiata. Whamai watching you from Sandy, Oregon. Le aise Oregon Bigs. O le Oregon Ducks. Ai, sunga vailai le mera ngai le ngai oi. Sa ia meo pua. Ia aiwa o mga aila pua. O whaafili a funa. Tālu lava. Ia e mai se foi o Inner Star. Tālu whatu from Hastings. Tālu whai Napier ma Hastings. Whatalo whatu i Gisborne. Whapea foi Hawke's Bay. Au tātou ia i pitono ui o New Zealand. To o tele ia o nai o tātou uso matua whawhine o ngā lue ai. I ngā luenga whawai teimi whātou anga nei. Mana tua o tau le nei vai teimi o le amatanga o le tausanga. Ia, whamanui hatu le tausanga fau i hatu tau. Ia ma le tatalo fau. Ina ia saunga le mū me uma tau te whaia. Ia ma le mea anga i ai. Ma utou ma whauwhaunga wana mea nea le ina tupu le pisa. O leiloa koe leisi o mea ngai ke ma whauwhau i. Po se mea le lei, po se mea valea le le maua. Ale mea nea le ina tupu le pisa. Ma tātou leiloa tua le mea o le ma whauwhau le stangata. Se manu e vave na e whaasalawei e kolosi le vale intervino. Intervino wai loa le bele ma fofo il kankale. A e ona makua ma fia le ova le sea le mele la fai. Ia le mele na tupo le ma fai ona e mai e loa le mele ma fofo il kankale. Tasi la le na whamurianga i e tea. O te vave i loa le ia le mele la fai le skankale. O kolosilo e ngā kaki le au vai uma aere i ia. Eri mi ngoye. E fai de mele nga ma fofo i ai. Ia le lala i patolo fingota. Oi. E le talamani ano. A whafonfonga mai lo uso i a Jimmy. Jimmy Bird mo le inga i nai Tattoo. Peninsula. La lula o tamale ma avela na. Lana pusa o le whangu vai. E Brisbane i lana tāwhaonga kisi. Masima le tausanga fo. Ai, na iei wha le tonu. And ta tangi lo le telefoni walau mai o whantulo. Te lo o le tali o le ngasi o le vai o le olo. E matau tia. Eo e sa toi titi ale mwhai na ai ina ua inu le vai lola o so dunga le vai lele ale. All this time a o iai. Eo stali e le vevela o le tau. Fa mai Jimmy Bird ia te au e matau tia le malosi male. An tau lua ni le tau toi walau mai. Fa mulmul, toi marisia o sifulu lua vai. Lele atu. Ara mena lena sau mole tau ina. You see how beautiful this shirt is? Thank you for the New Year gift and present. Lovely shirt. Yeah. Whamuria le tua ma whawhuololo so i fua mo le malosi li Jimmy Bird le whale tua ia ma le aingari. Tā te wheilo i pia. Vai whamuria tu le tua le whainga malanga a siutina. Ia ma le toi amtalia fo i o ngā luenga. Ua tele nei teimina malolo ai. Refresh, rejuvenate. Ia, moto e ta pena i loa i le ngā luenga i le vai a sofau. While Leslie Jane, maloso i fumaria, patolo fingota, watching you from Mamberine, Victoria. Toe momori atu le whatalofa i atu tauia
le au whainga luenga whawai taimi. Nisi e le malanga le taimi o le Keresimasi ma le tausanga fōu. Ia ona sai. Ia o kou ongo sai pe le ongo sai le koinga o mose. Wait kau whai langa mai sole le o mose. A wako ai. Whalao. Pe mai e rea i o koinga o pirikaki. Ia wawa ai lei. Nea lau matua ese a o onga ma mawhau whaunga i ua mai tangata. Le tio fo i whai mai a le fionga le ri paramia. Wata tau na tātou whili tā nganga ma seiva ai. Po ai tangata i o mai ma mai e ka le sia wha pau i to tono le tātou o tunu. Ale au wha pau ma le au wha pau le vere hoie. Ma le au ia, le nā ai avatu le wha malo ma le wha ftai, wha talofa, wha maria foi. O whala whatu e lau fionga tupuola. Ia, ma le wharetua ia Ana Rosa. Ia, o mātua ia, o lo wa ia le ainga to tele. Ia le ngā o Samoa. Nisi o mai i fiti, Vanuatu, tu valu. O lo wha mautu ia i le a fo i le whato anga lea. I Helensville. Wha malom whaftai ia te ulua mātua. Le o fionga tupuola ma le whalitua. Ia, ma le mamalu fo i o le a inga ngā ruru e whaavai taimi. O taltonu le nau tauru, marisi au tau. Le si vaenga fou leo le whainga malanga. All right, let's continue. Tātou whaua pēr ma tātou wō i mea nei o tō whinga wha le whawai. Lea, o lo sa ili se komisina o sulufa inga. O atiu te o le ofisa o le komisina o sulufa inga. What are his duties and roles and responsibilities? And why have an office of the ombudsman? Yeah. Me mo mor to finga fa le fa vai. Leo lo yel komsina ne o sulfa inga. E ui la vai na o yai le tato court system. Yeah, ma le tato tulanga fam sinonga ma vainga ese fa pena. E yai lava taimi e sasi ai ni whai unga e whai ele whamsinonga. Awele apili, mai ele manuia, ai eile talitununga, e ei se vaenga, o le suasua ina o le mata upo, e le whamaoni ma le whtaui ma le talawhia ngai, ma ua soli ai a tatau fo e tangata. O le ofisa la lea, e tau o le ofisa le ombudsman, e sulu whai lo i ei tangata. E sulu whai i ei tangata ona ua le ai lava se isi la asanga. Po se isi lava mea e wha malu e sefe ai. Ma fe sosoni ai o lato wha fita auli o tulai mai. I le wāwha whamsinonga. Ja. Le fo la o tātou tilu nei ai. Wha mawai ia le tamai ta isa ai. Leva fo i lana tu ua o tu ua unoa o le o toi ai se tasi le ofisa ai au i ngisi o whainga albenga le ofisa. Au lea la o tātou wone i sue. Se ofisa ombudsman po on se komisina o sulufa inga. Ana tātou wo mai lea. Ele sailinga o leisi. Awa noa whawhawai po o le tofinga whawhawai.
ole sue tusi sili ale atulu. Ia. Au tusi sila la iai, ile mea ta ole conflict of interest. Sa pale mia tule epa. Pule sili au aulo na tali i Oscar. I mea tau tupe a uma le atunu. Ai se ei ile tofinga su e tusi sili. O tupe a le atunu. Le to lua o lona afafine. Le fionga le ngafitasi. Ya fui maono Camilo. Afele. Wautova vai mailai. Is there a conflict of interest? Ta upule alaina misa so o matoilupe. Atu ane ilunga toilupe atu otu to ina. Ma eke koe kaukala mai lo laua kulo mana mele. Ya derka mai kiki voi. Va kolupe ya malea. Fai baila. No. Atau na lofo mai mafofa kala ya koe lupe fai. Nena linga lili vau kele mai kala ko inga ya. Ya mese le mele le fitau ina me ngofo ko lupe ma ave ya se laua fe ya kuiloma. Lo mo kwa ika kule pa mai. O ya ave kuiloma le mai ir fase vai fa le ir me. Wa ika ka mai ko ora isa me ale vo ire. Ale i pipi wa mo mai le mele wa sa ore kanga kuiloma. Pe a fai o sa ore nga mea. Sabe, ia whalong so oi whelto ina le upul na le kokemi. Kokemi. Ai o le wha peratani o le upul na. Ne tulo wa Samoa. I lau whafonga. Noi, tawhai fio le lalulangi. Pifo le pili hango ili ko inga. Mai le rola po ili ko kemi nga where me. E whakarango anga marula su a vore. E whakoe aka e su ora. E rula i Well, le lola po ili ko kemi nga where me. Ka ua ko kemi mo where ma akar ko inga. Ai le loa. A whaperitania le upu ngā ko kemi. It's like... Lelo ya e para lo vale. Se me ko inga para lo vale for these crazy old grumpy old palangi and Maori old men. And I said, God damn it. La manga lo ya fa il fa pele fa palangi ngore nga upu. E mali e ko inga mami. Nalana le te fatuan. Lela o tātou o mai nei I le tae au le sailinga o meo tofinga wha vai. Nā le umina I eitu le epa. I le vea o ia ma pāremia ma vea ma te tai o le malo. Fasa fulu mon tupu tau sanga. Fia se fulu tau sanga o pule no nātali I tupe uma ale atunu. Se fulu lua tau sanga o se eilo na san in loa. Tulau ele eise nganga fole le tape ai. Ai o le o titala noa. Ila ngona fete e nai. Ma fau fete e nai. The conflict of interest. Fete e nai. Na whawhiana e paremia. Toi pule au aolo watali I tupe le atunu ua atoa. Ai toi se ei atoa I malou sane in loa le to lua lo a whine. E whai tau po whiana haru I tupe nei. Whapaleni tupe nei. Whapaleni api ale malo. O tupe alu ma tupe au mai ma tupe no ma. O kouwa vai lei. E ngofo ai kongu I le li o le ana o I la tau e toto. Taltala noa ma ingulu le pia le povo le
E velan mele kupene, o se kupenga. Nobody will sit among them in a family setting environment and discussing the business of the people of Samoa, which is money. Money, money, money. Okay, if you really look at it and say, my goodness, the whole of Samoa, the future of Samoa is held within just a few hands, in their own house and their own comfort zone on the dining table. Lau le la tātou ai, a mon kako ai koso ku kome asi, se i whaere kalaro kupea, ale kung. Yo, nā tō i namana na whanau le vai a tupe mā. Le mea lale na tā uai tele, le mea le o le sueina o le forensic report. Malanga le utou si le fia nei. I le tele o tau sanga. Na uoi le to ina, le pau o le pāle mia. Le tai o le atunu. Ai tofi lo nātari. Pule i tupe atoa le tunu. Tofi malo nātari. I le tū la fono. To lua o lo nā fine. Sau o sa le, vai vale kupe. Au tau se sila lai. O le to lua leo o lo nā fafine. Le fionga ia fui maono a file. O le uso le nao le sunga ia papalii. A file. Taima le langi. Ai sila nei. Ai faitala leanga le toina. Ia papalii taima le langi a file. Te le lope a lea mea lei o na vea ia papalii taima le langi. Manifo tuli manu i le toina. Ai, o le uso o papali taima le langi a fele, le no foi, le a fafine o le toina le. O tau si sila lai le mora siso. Mora siso? Ai so. The poisonous relationship that has caused conflict of interest all over the place. You can read the writings on the wall. Matanata mai Hamilton. Alo sifu manuia. Ia, alo, whaftaina mafuta mai, o matau anonu, talafulava malolo soifo manuia, Josephine Leota, talofa, o Susana Lui, ia, whapea foi, ia Sefo Nicolau, alole, soifo manuia whaftai. Melale na, e tā ua tele lela o whatoa o whalonga tunei. Ila sifulma le lua tausanga lea na nofo ai, ia, foi maono a fele e su a tu Sicilia le atunu. 12 years in the making. Looking in and looking after the transactions of all the money and where it went and where it came from. And who ate what and how much was eaten. What? Where did the money come from? What was the money for? Yeah, obviously umana.
And where did the money go? And who ate the money? Who siphoned the money out? Because it's done. Malia Porter. It's done and over with now. So kusidi radio. Alvisi oila so ere le so kusidi. E umaro me kama ia kulo lunga pasi mo no oila sa fo kaping ka ngo fo il pare mia. Oi le pare mia ri. Kusa these are the main key figures of Samoa's future and Samoa's money problem. Whether it was good or bad, o le taunu unga o le mena o ia toi titi ngau a ano, ngau atu le polinsia, ngau ane le mea, ngau le malo. Nā le tolu lava tangata se i le mele latu te mana malama le lei ai. Le tiofo i la au mai le fautuanga, o le forensic report, audit report. E te tau na avele lo i siri ma ave mo leo. E ai leo foi solitu la fanu le rola po. Ai al kai me mo merka ko kopi. Deu foi atu le vea. FBI vea. Alu su e mai se tato kopi. Tato wo. E fai le malolonga. Se i fasiva le teine lele mai i le motu o Samoa. Well, you are so good. Let's talk about the bit and little sweet and make the people them get nicer. Stand up higher than high and listen to some boy. See, look. My lady wanna oil. What's a silver oil over more, more? I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lover oil, penino levasa. Chino Maya wana oalava ya so mola leoga la upele esa faila umiti taeva eva neile afiafi lo manongi wasa sala matala e mate io uma faufanga lola lei copeio legiona wa fainga tau puna matala peio le aulo na mala mala my lady wanna si lava oil over more, more. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lava oil, penino levasa. Wala au mafuwa matala. Chino Maya wana oalava ya so mola leoga. My island lady, free me baby, I just don't know what to do. Can't pace myself for I forever think of you. Got nothing to hide, just to be by your side. Baby, tell me what you want, girl, and I'll be there to provide. Wine and dine, constantly want you to be mine. Go back up, everything will be just fine. I know I'm looking for love in all the right places. My lady wanna oil.
si me ama fa ya olawani ne yo ma si le su mali ole nei la longi ele malo ile nganga ya so mo nei olanga my island lady you're the one the only one in my heart my island lady wana oe what's a silava oila ufa moe moe I want to know if you love me so my island lady won't let you go Silly lava oi penino le vasa Wala au mafua matala Ciao chino maya wana o lava Ya so mo le o aga Champion sound. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Samoa, Mr. Cowboy Lene. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Ole e teu a inga male pesele na smile se e ata mai alanga e ta ua malo le ua se mai i lunga le tato por kalambe i le uli le nei ia ole telenga ia lungia Peter Pelenato ole li pule ole tato company City Cars i Lincoln Road i Henderson fatalo fatuai bale nganga fa lalo fa badwi atu le tausanga fou i lau fionga le li pule malo le soifua manuia. A te tau wheka malo whaktai sa vea o le fōua to molo whonga wheka whonga whakailoa i le atunu. Fwela ngā whaktai o lewa o lo manuia fwole nai tuar ngā venga o iai fwoi lau sunga i awa fwoi lau balawina. Fwoi baenga o le tāpol kalame whaktai o leo mosio mantua manoa sa vea. Ia e tala i fwoi nai baenga tāua wala wala no sila fia le atunu. Ia o mea o tulango whaafetawa inga o ta'awale ai whaafelo i atu Samoa i lau whaafelo inga fo i masani la mo nei fo i astofi ia alo whaantu le tapo inga malu o le tātua tunu i ta mātua tina mātua e no whale tono whawhai ngā venga tono lau ta'awale i o kia nawa e maua mai ere maa polkara masani msa vere nei fo i mahengo le asu ia whaatalo wha mau whalo whaatu la o tau au na o ringia ia e tau tuaina no malu o le tātua tunu le ngalo lau whai ngā venga le tua o lo whano no kanu Alawa, la to foi fatu ai ngau so de talo, ia mo le manuio tato ngā venga li sa vea, o le ngā lea mal whaaloa whaftai. Malo whaftai, te lai fo i ulungia. Ia, ai, nā mai lau kirisi masi ma le tausanga fo. Ia, mai ane le whonga sa vea, ia, e whai asi na pisi. Ia, e ke lo hoi o aso whapine, ai mai sea kirisi masi e pei
e to uti mai afa tau to temi ia o le asa to faiala o nanga ia fa mo ia ina tanto tu ia e o ma tau sanga fo o lo ia nei ai ngan stand by my Christmas sa te sai ni sta vale tau sanga fo ia pe o le nganga le sa ve o le ta fa so ai fo tu langa o ngalo e tau le mawase te me felo ia o no le vini mai o nai tangata ia ma to tau ia e ile to lo to ia fa ti me fo ngalo no o so ino ta vale le nga falo ma lo fa tai o lo no wiga tele malanga lava ma o male ainga e ta fa fao ile fo I vai tau o aso fia Ioe, na o le whanau mantina na malanga tu le lo e ta whau I tuangane o lo wha na wala au mai. Ia au ia sa wha amuri wa wale mawani se mai il whanta wale. Ia sa mato ngā lua e alwai temi na Christmasi se I tau wha o ta wale nei ainga. Ia awa o ta whaonga ma malanga ma mau. Ia o lai mana o mini sa. O lang koile na le maua I se malo long sa vea. Ai whaftai leo ta wheloa I manu le nei fo yasu. Ia o lo o manuia mai lama lo si uponga. Malo whaftai lau talenga ulungia. Awa ea o talandoa atu e winga I lau tautua ai mai se foi ia le lipule ma le au whanga luenga I nā. E tatau na wha maonia lau talandoa langa o au lena wha tau le sta vale mātango fie mai I nā. E le ngata I le vave ia a o wheutunga inga foi ma le finance. O wha o peo no tau whaonga ina le telo finance. A me se fo inisi o finance o alo ma tama whanau a Samoa. Tamari ima whaila ngolo ngā lue ai. O le tere nao nai ai ngai ua ngai mai sa bea. O le au tele a na lango le tātou whalitu pe Samoa. Ia ua ia alo tātou nunga I ale loto Samoa nai si te lenga fui atuala o lo. Wa ia le nai tu o le ngā lue. Ia e pe ia a atuana I Samoa ia mone a tele tala o no tūlanga lava tau whaine. Ia ai maulunga le alo koisti ai si ia fionga foi matalia foi a tātou lo no le nganga le molfrenga o le alama so tau au lava o mai le so sa vea ia la foi te foi na isi ainga ia la hua tali mai ai ia si vai ngai le nganga falo ia ai fa aftai po ia le tautua ia ai le ia le lango Samoa awa o sene o mai le ta o le magoto at Samoa pe ale le ka to fa foi o ia foi tu o finance tautua I mortato tu pa vea na falo Malo whaftai, wa amtalia fo lei tau sanga lua fe lua siful maleono. O ane fo fuanga whaatatitia mo le anga I luma ale tātou whaleta vale le city cars. Ia manisi fo I whaalawi loa whaapitoa o lo o fua I ai ia lau fionga ma le au whengalwenga. Mo le ngā whaatai sa mea, ia o le temine ia o amanta o na silou le maketi o mo le tau wa ea onga ma amanta fo o na tawa e mai ngā luenga. Ia ai o le tele o le temile ia matulawa special o lalo tau ta vale le temile nei na ia ngafatia nei tangata whai ngā luenga ia ono le koitua amata ngā luenga te vai tau tela tau ta vale lalo se furu tele o le fotoa ia amata mea le iwa valu fitu o le mea lava saula approval finance fotoa ia lua afe survalu tuiva fasolo mai su fitu tau sanga o lo mawhaiana avel ta vale I so se me sa waila approval ia ono paua o mea ua pai foi na tali mai ai finance nei tato ainga. Ai o le telefo tawana la poa ia o le ua baba ai ai po wili le vao le tau te fulu anga I le lua fulima I nei mwhai nga fatia nei ainga la tō peimeni ia te o le nganga le mafo taki no fui tono tanto katina tō whaniati nei o tanto tangata. A wane ngaro tato I suama le warrant o me ta ua ia mwhai na pui ei lau ta vale pa malanga lunga le ala. O na o le tele au tangata o fia o na nā nei vai tau ia e te ia wa tai o na o ia ni e kava ila ta vale ma le warren to swani la fi ta vale ta fa ni tonu ia o lo ia ta to pe dia manta to ai le on se fulu val se fulu e se tu na I vai tau o le tanto faltupe ina ia na fatia ba foto le o to mindo la ta vale me po le to foi tua ia ta to contrate pe tonu fatu sana in foi na bawo le on se fulu ia maus faz falawa dai fa na lunga lo sa ve le nga fa lo ai mo te dei ia o lo telefone ta ko fa tau mo la tu nga fa ta ia vai sen so ai ngai nai banele le asainya na ta vale ia o le fowa fa ta mo ia no sale ne fo ka ho le nga fa lo sa ve ai mo tu o le o nga al city ka man tu sa ve o ke lo po le vai so fo fa iro to foi lo to la au mo se si foi amatu o la tala le sila la city ka lo Hamilton ia ai che vano io ne fa iro le stegi bulbuliane au le nga fa stai le tunu fa stai ke la ko to la mo la ko bai e le se be ma tim foi sa be
ia pe ana o tau langa lava ai le o langa o le tunu au le lava mai tau pa tai lo to fai uso ia e vala au mai lava ma tani atu lo to manao ia o le maua tatou ke step pa popo lungo tau vale ia ma tatou lima se lau boliantu ile mai el tatou pa tau tatou ka ia tala tatou lo toa i tua sol vaiaso ia amante mai lava le iwa te puni la fo lima awone ngalo ia o le la ia ina isinga la ito le tu sanga ia ai maliu mai ia tali le lo fu il tono tanto lo toa tatou tatou loa tatou tali na venga finance ia o tala le sa vea manuia de yaso kasi go lua Lincoln Road mau ia ai tatou falta vale fa sanga le la mentano bala o mai le o no lua o no tasi o no matitu o mo lua mau ia la o no luia taki tala noa ia so i Samoa mai manuia alo fanti pa imo de baya savea ia bo foi miro to ai nga nga fa lo fa aftai ia ma lo fa aftai o le ta felo ai pea ai fa soi foi o mo te bidei ia se foi savea se foi le telenga ya lungia Peter Pelenato awa o fa to wai le Mississippi te le lava a matanga lava le kirisimas ma o te whai atu le vave o le ngai o ia le tō whai au lungia Peter Penato e se mea na wha le tonu o le finance pa ufo i le tau o le tavale ia ai o le matua matau tia lava fo i teimi ave ai e whai le warrant ia o le tūlanga tau o le nā o le wa ai a wha le lei oe e le company o le city cars i le selau lua sifurma le lua Lincoln Road i Henderson le anga i atu le tūlangi i sifo wala ule telefoni ale tōwhai a lungia tango e vane sau peni ma le pepa o lua tasi o valu fitu lua tu e whafonga i numera na o lua tasi o valu fitu lua ale ole na mala au le lato ofisa le o iwa lua tasi lima valu iwa lua fitu ia watu ele whaftai mo le whamalo i nei pisilisi ma company la tau te whatutuina le au unanga ma le tautua a le au whainga luenga nei ia mai se fo i le kiliva ina o tātou polokalame le ala fo i la le nā e tō tele i la tau weanga i mai whaonga ina le tātou au unanga e whaasala lau ai mo whaalawi loa a la tau oloa ia whaatasi fo i ma la tau au onanga e tāua i le whaafonga le tanu. And that's why these companies and businesses, they jump on the bandwagon of Radio Samoa to navigate their way to success. Because why? Yes, they do listen and they do enjoy how the Radio Samoa staff deliver their goods and services and products straight into the heart of the family. Alu sawa i totonu o ngā totonu ngā le mū o mauta malawa o le atunu o le whalongolongo i ta mamtina o la tau nai whaia whai unga o le mea o le mea la whakau ia le nā whatalo whātu te mai tai o mei Avito and also Telesia Brown Paipule o le uso ia Pepine Navy ia whapea whai palonga le upena Unasa Virginia Donau, talo for lava, Mesa Luso. The Moose Man, talo for Moose, 1978. Vietele, ia ngadwenga lo fenga i mo. O Luso ina ivea. Ele atu Asia i Malaysia. Ma lo fo il faso, io ma li la fo ile. Vava iatu mata chapo iatu. Ia isi au fo ia ambio ma si au kifinga. Ia a molo sila fia musta men alo manuia le sunga ya tu le pa fa fitai sua a mo le ava no le so na fi ma to te fai tea fai lunch toi fai morning tea no tu am to te mo le malos ia a sunga ta ala pu e o manu paulo ta lo lava malo so fu manuia a senati ta efu te lea. Paulo Sio K81. Za o la capucha. Ia, va pe volte mai tai. O
Sepoima, talofa Sepoima, malole Sefomaria, watching you from Hawaii. Aloha to you and your family. Whereabouts in Hawaii? Let me know. Lupe Pesta, Sefomaria, Ria Tau Singapore, ya te oe, ese fuimono. Fatalofa fo I le fionga le ngafitasi, le fionga ya fuimono. Fata, si ale ngā, ya malefaletua ya leo pepe, Centenary, ya malefana, baby sene, ma baby Polly, po baby fa pale, ya family atu I le lua tapo inga fo ne yaso, ya a ofia ngai fo ima malo longa, sau leonge new of ese, talo falava malo le soifo mria. Ona o mai leo o la u talanoa ile mata upule nei. Whawhitai I le tua. O lea ua whaalawi loa ma whaamauti noa mai. Ua mangalo I tua. Mai le to ese le sunga ya King Whaipopo. Po o malele Paulo. Ioe. Wa o ila tau nei sa kaloko pe mai ka ilima pe te iono tau sanga. Ya leo ua mangalo mai. Ia le uso ya King Whaipopo. Ile ua mai o na tuli le lua vai tolu. O lona whasalanga. O na o le molianga le sa iai. O le tau pule pulenga wha pe whao o le oti. Ile sunga ya tula epa sa vem palemia le nawai tau. Ia o le vanda tātou muli tai I nei mea. Ai pe taila. O le tofa ia le mai a whaioso. Ia alo o tau fia pea. Wa le tari eina. E le komiti whafoe o le palola. Ia lana tālu sanga. Ai I le process po le tulanga fo I o le o whaatino ai ia whaatalanoanga o applications nei. Ia mangalo I tua o le palola. Ia e te tau fo I o na longo le tangata. Lea na whaatutu iai ia le mataupule nei. Mo se whaatita inga la o le morianga o malele. Po o King Whaipopo. Ia na whaatutu a ngai I le sunga atu le epa a vea ma paramia le nawai tau. Lea la e fōringa mai. Wa ave iai ia se tusi ma ua tali mai tu le epa. Ua ia taliaina ma ua mōfo le loto wha mangalo. E wha mangalo ai ia. Leli ia King Whaipopo ma ua mangalo I nei. Ia maolo iai lewa fo ia inga. Ua umona wha ata oto. Conditions. Bail conditions. Ia. Ua ole mea tā ua o mō le saotonga. Ma ua tatala I tua. Ma ua fo ia tu ilona ainga. Ia al whalawelawe rāne nā. Te leo whawhita auli na tūlai mai. Ina ua loka nei tangata. Nai ni uso ma ua. Ma le pele pei o lātu wainga. Wale o toi na nofo ai ma tei tō lua. Ma vai ai ma whanau. Ia no ne ia mea. Ia, asi tātu nofo ma mātei tū. Whamai na watulu tūsi atu le epa. Ile tālu sanga ale mai whaioso. Ai le maria I ele toina. Tomai ko ai pe kulisi si le lua vai kol. Ia, sei tātu vava ai lava iai. Ia, le tā ua tele. O nei mea, pe a whatustusa tu I mea na whai I istangata. Ia, tātu tālia. Lela ua tā ua mai. Pe 5 e tangata na mangalo ai. Pe 5 ma le 5 na talo sanga. O le mea sa tau tuli. O le mangalo mai tua. O le sunga ya King Whaipopo. E le rola po o a whea. E mawhai e o na toi malanga ese. Ia King Whaipopo matu ua ia le atunu. O se taimi fo isi I alua isi kama e wasi le whanau. O I le vanga lea. Man tuani. Le nā ua toi tau nu watu le tātou vai a leola.
numerous Fumatolu Lappington Road in Ayotara, Fionga ya Tuala, na Fionga le Saoli, Taupa Utino, ia whapea whalwhalitua ia peka, na o mauale, talal tato, whalolole na malitato marketi lina, ia a o le I te talaina lava, ia le luas Fulmalua Templeton Place, ona ele I o maile tā whaonga Malia Nive, ia maleta maitai, ia mareta, mai au se talia. At the meantime, ia, e te wala au mai ale a tau sa vea, a leo le nā foi. Ia pe te fio mai I le tau le lua I le uli. Ia po o le manawa foi o ngā luenga I le tā o le ono I le fiafi. Ia le nana, ia, te mila nai manawa. O no, mai lea. Ola utala noa ni mata upule nei. Ina ua longo Samoa ua whaila le tangi e suai e le fionga I le minsta o a onga. Le fionga I le lau na whausia. O wasa tuala ai ono Dr. Alec Ekeroma. Whasanga I le to ina e atula epa se lele. O morianga, o le tau whaaleanga, ma le whaaleanga ina o le tamalianga, ai pepelo ma se umanitu a inga. Lele tele le kilipi o lo o iai. Ia. La larbe o tupu. Ina ua longo tala lo I la tau te lango ina tu lepa. O tau sila I tu singa a tangata. Ai whetau I lava maisi tangata. Tangata lātou te lango ina, ia le li fo mai. Male whātutua I le atua Samoa o tas. Whamai le tala, a tangata ia e lango ina tu lepa. E ofo, pe aisea lava, ua o ai tangata, male a fionga I le minsta, e su tu lepa. O le alo tau manatu. O tu le epa, ele mawhai o na papai ai matango o Yesu tangata. Is he untouchable? Ai le se I tātia pia le mata upu. Ale minsta male te taia le tuangai. Awa ole mea fo le nai whai ai tu le epa I taimi uma. E ino ma wha leanga le wha amsinonga, whai tala leanga le wha amsinonga, contempt of court. Ai alu lava e sulu le whaamsinonga. E su tangata le fia iai. Nā lale mea le no tau vevesi fua pe a whai o leo o istangata e su ia tulepa. Sei tofo fo I iai. I lana cool e te lena palu. Ioe. Oi, e fia alu, ave tangata. E meo, I court cases ma whaamsinonga. Ai musu e whaalongo warus tangata ave ia mamoria o ia I le whaamsino. Ia toi fo. Tatia pea mea na I le vā o te tai. Su e lesi, su ane lesi. E leise mea la auto o ia puni. Ia le papa ia tu o le whaamsinonga ma lima o le whaamsinonga. E se I maile to ina lea, se iso e po o whea la wha mauningo, nei mea vevesi ai. Ma ia tu ua I ai. Ia le isifo ia fionga le mitsta. Pio le ala nai la ia na avantu. Ina ia fi mali ia ila tunu, ma malmala mai foi. Like I said, a lot of Tulepa's supporters are very angry and disappointed that the Minister of Education has now filed a lawsuit of defamation against Tulepa, which is a civil litigation issue and lawsuit. Ia tātou whātalitali la ia lea. Ai awole mele te ia
wa whenere fo lunga ia meo porosuki mo mea whapena. Tu wai pea. Te i ohora uri e tā alo po leale meo iai. Ona, o mai leo la u tala noa i le mata upu lea. Ua, anga ia tu le whatala noanga o le i o Kanata. Ma le toa wha ia leala. Na fsiringia e Kanata le mata upu fo lea. Ele alofa ile li i pale mia ina ua o tengia. O tengia ele whongaftalai. Ai tali, awaile i ai tonu i o lena u whai atu lau tala. A o seisi foi. Se tu la i ane i lunga, e whai se tala. E tau pupuli ai le mata ngā. O leo o matua i whai lava ele whongaftalai. Ai au tau sila ma whaafonga i ai. O le file mu o le awala. Ma le tamali anga sa mo mori ai. Ia le whi au tā ua. A le fionga le whongaftalai. I lea. I te tai o le tuangai. It was brilliant. It was beautiful. It was professional. And the tone, it was like a father figure giving advice and reprimanding, and reprimanding his son. Pero whalongo tama ai o kingia long Natalie, ai o tingia i le ngangana file mu. Male ta ua i le whalongo longo. Ta whatua leo lau tala. Wa le tūla e lunga le toi ina e whato ese. A o seisi fo i o la wali ia iai. A le whatua e loa tune le tio ala wawa e tue le isisi o nofo i tawtafo le toi ne leo iai i o le whailu tusi ia leala. Na o fono toi. Ia manisi o tino mātutua o le tua ngai. Sa tawana tū seisi lunga. Yo e lau o fio ngai le whongaftalai. Sina avanoa. A whai wa le tula iatu le mātou te tai. Ilona winga. O iai se mea whale tonu. Ai pe mawhai o na maua se avanoa. Mātou te whai ai se tala. E whai masui o le mātou o li te tai. Ma le nei vāenga whai. Ai... Wa te ile whai mai o le leo leala. Whai mai le mongi. O ia na tuai atu le tae o le urua i fondo o lea le atunu. Male pane mene o Samoa. E taunu atu le whai tutoa. E tūlan tavale savariat. Wha alongo tu lava. Ile si ufofonga o le whongaftalai. Ma upu o lo o whai le whongaftalai. I le toi ina ia tu le pa, le tai tai o le tuangai. La le tala ali mongi na whai a Kanata. O le matua whaalongolonga tu matua mata o tia le mela iai. Le fialu lo tono le fono. Mai na le tutu ai, na sau lo oso le tawa le tualu lo le lato ai. O le siri la. O le ala le excuse lau ave oi. I le officio le fono. Po le whongaftalai. Nalme wele sau e tonu le wai o mai i ele mele malai te whauto titi. E tofu tonu o le mautofono ma le parliament. La le excuse le fai. La le alo fanga wala i ona le sau le. A le ana sau. Ma tūlau ele i lau whanua ma ele lafu le mū.
o le maota, o le whautungatangi te whauma le parliament. So what excuse did you give the secretary of the Fono and even the speaker of the house? Ba ye also alu tawle ko alu mo kule mali lo ko ika wa fali I tala lai fai la me ke sola ai le alu nei wa e sola I luma o sitoia ina ale lo pena e ia ina e u tu o to ina san tu I volo I lunga fese ta upu o ma fa to ese ile fong te live o lava lea o langona lo maftia ia le nala ia o la tato o tale pese tele le vaenga awa ana alu lai tuton sa manua te tau na tu I lunga e tali puapua ngā o si toieina. But he was scared, so he didn't go in. Who came to the rescue of Tulip? No one. Le ai sesi na sau yona au tafa. E la vea I le toina. Ia lau fatu e lau sunga Tulip. E manatua lau tala lea. Ne e whapea o e pui ala wali ia. Ala wali ia o le tamia I solo I au tafa. Ma whao ngā oe. Ma eli le pu e tu le i oi. Mai le utoi mamau. O lai tami tua mta whane solo ane le mea ma le mea. They are looking for support and time, the right time to execute you and prosecute you, push you over the brink, the edges where you are going to be forced to jump. Yo, ku le yo lungo le mele au ngukore o le pu. E luala me ale tu le yo ilalo. Ia wa e punga o ye lo komali. Le tala le na. Ta tau na ana elu li mongi kongi o mai tatalo yo le. But you ran away at the most crucial time. Ngungu fa solo atoa, sola limongi, I le taimisili ona tāua, na mana o mia I le to ina se lawe ai. A o se tangata fo I e tu atu, e whai matali pupungi, o le tō mai, o le fionga le whongftalai. Ai, so le, pio le alu o le matou wa a fo le alu I ngā tai, le na mai ne le whongftalai, lima le lei, alia ian au mai, e alu le mbeo le afi fo le e whao ngā I le malosi wha e le tise. E le to iai, ia ni afi e o I le swau umarikiso. No. Kapena umale ang yangi le nang yangi io le whongftalai. Wa umare meo wa a le alu le African sing na vai la ye o le smooth operator le nga whaonga mai nge le whongftalai. Le tinga italingo tangata tinga la to loto tinga mafofo, but they can't stand it and they can't face the music, so they ran. So sola luma o si toina. Alongo mai Tulip. While you think you're safe, these guys are digging the hole for you, and it's a big hole. It's a big, wide and deep hole. Lolo to lautele lolo.
Pea tātou tā ngofi nei e whaawhaingo fie le ngangana. Ma whaamatala winga o mea nei. A mionga tangata. E tilo fia. E atangia. E matua matala mai ei pei o le pupula o le la. Le mūtingi tingi o le audi. You can see it by far. Who's digging whose hole? Oide, ia wala o tu le pa el ko kasi le pu. Ara uri el ko kele yo la uri e le pu skoi. Ara la political terms where we can laugh and a metaphoric comparison of the way people react to situations and the way people talk. They react a little mongi. No, I don't want to listen to that. I'm going to run, get into my car and get out of here. Akia ia isko inga man whalongo lango ia fong koe malau rila le. E mai e fusi ako mo. Mau mai kukulunga. Pulala ko kala le la whai fong kalai. Talo fai. Le ala l'excuse li mongi le la ave o le fong kalai. Walanga ule fongo. Langa sa mai. La mo le mo ngas o fa fa. La tato wo tale pese fa mo via tuai. Na yo wa inga yo lo ma futa mai lo no i Hamilton o Ligas Lavia talvalava alon se fumria o salo tese i talo fani mkwa isia o le fiu telemoni talvalava malole se fumria sa oi fa mai selina mai fa mai lo kolu osios mo quale make sense ale me sa oi fa mai e guys you know it's not funny Louis Tominico Talflava watching you from Fongangongo talo fa malo so from via va taile ma futa mai ya pa perfo kapeli talofa kapeli mai papa e puleia ko ka te mamau le meu ya le la tatu bue tale pese fa bedwia tuai le manavo nga luenga malenga ngai fo faiva ina u fa tafiti tiute manga luenga ole nei aso. Ishigania
Ai ole leo ina fatupu inai ole misa Lauanga no Samoa ai o ngati tonu ai ole alofa E pe ona fai mai ole tusi ole tu tonu le na Apo mai no so ia ia le situ Sauni no malo e pe ona feta lai mai Yesu Tani tonu matau fai Tato te sama vali lana upu Ina te whaai tino atu matula Ula tolo na file mu Ai e mana tua e sinile Na te pune lono loto Mai lole Na te fia e apene ono Alova Samoa, waule ne yokas butialu, awal suya lingila wale kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Bye.
E toi whaatalo whātui lau whaafonga angale nei tū la o le aso, alo mai o tātou telefone o tū whaatasia e lau radio sa. I le tele o aso whetaya i pēr ni so whaitua o te roa nei ma winga lolo wā o le tau. O le o lipotia mai le leilo loa mai au ni tangata se to lua, mai se ainga e tasi. Ina wa a whilo lātou whale se ele solo ma lolonga te tele i Welcome Bay tauranga i le pōle aso lulu. Whamawina i reporti ma le New Zealand Herald po le kuata i te ai le whā. I le wawea o le asotofina maa wai e leo le nei mata upu. Ma wha i loa atu i le au nanga tūlanga pangatia uai ai le whale. E to atase se tangata na avatu le whale mai mō tonga fitinga ona o ni manu anga tu ngā. Tā ua le whaanati o na anga i esio a inga tūtua oi mai le whale wa fia. Mō puipuinga e peo na mai tau inai le mālo lo sui au nanga o whaalawe tutu whafua sei e tali atu ma wheso swania i lātou. A o mālo lo si mai ai o matangi ma mamafa o timunga ai whaapere whainga tāo na uia o le tele o whaitu talu ai lo longa. Whamawina i leo po le toi se furu minute i le tū lai wha le waweao na wala au matarasanga inai e leo le wheso swani a le vaenga o puipuinga po o le New Zealand Defence Force ina o atu whaamtalanga malipoti o lo iai tangata e le o mawhai ono o mai whafo se taawale e le o mawhai fo o na minoi ese mai le taawale ono o le malolo si o lo longa ua iai i Welcome Bay. O leo ua whautua ina ai e malo le malo tangata o lo iai i tū sisifo o Bay of Plenty ina ia tautua nā le saunga le mū. Whaititia fo i le so ona whewai. Ai mese fo o tūlanga o lo tāpuni ai le tele o awala, talu ai lo longa ma ele solo. O lo lipotia mai pēr le tāpunia o le tele o awala, ma lo tāpunia Welcome Bay mai le uia. I le vāle o Waitao Road ma te Puke Highway, ai o lo tāpunia State Highway lua i le tele o Nofuanga, e au fiai a pata mai le vā o Tanner's Point ma katikati whaapea paeroa ma waihi. Iwi tū mātū o State Highway lua i le vā o Matawai ma Opotiki o lo tāpunia. Whaapea le State Highway tolu lima i o kitu ma pōtaka. Wali potia mai fo le motu si ai o eletise i le telo i tū o Welcome Bay, Mount Maunganui, Bethlehem, Brookfield ma Bellevue, ma isi o Puito Nuu. A o leo whaalia ele Met Services a New Zealand le whaalea ngai nai o lapta ingo timunga mamafa e peo na iai le lanu mumu mo nisio vaenga le atunu. A o lo iai pea lapta inga le lanu moli mo Gisborne mo Hawke's Bay. Walipotia mai nei le ono wha wau o ngā luenga tau sa ili ale au nanga o leo maana paanga. Mo se li ina leiloa mai i la solulu, a o tau mawhai e sopo ia le hisi tu wala i lana ta wale. Ai peitai, o le ave tele o le vai lea na ta whea ai o ia au to tono le ta wale. Ta ua na tu lai mai le nei wha alavelave e Maurangi River Warkworth. Mai wha apea o le tangata na lama langa wha atasi atu le ta wale na sao mai i fafo. Lea na longo ina i lo sui o nanga whalavla supa fosei i le mea ua tupu. Ta ue le whaatino ai e leo le lata unga luenga tau sa ili mo le aso atoa o le aso lulu lea. Ina wa wala awatu mo se feso swani i le toe se fulu riva minute le tu lai valu le tai au. Ma ue le whaatino ai e leo nisi o siaki. I nisi fo i o no whanga i le po atoa peitai i le imaua lava o ia. Whamanino le toi whaawawai o ngā luenga tau sa ili, pe a waaia le maui ai o le vai, masaonga le mumo i lato o le anga i atu e whaatino le ngā luenga. Ma ua fo i le whaonga ai o le helikopo le Police Eagle, mo lea ngā luenga tau sa ili. Whamauina se pepo whaamtalanga mai leo o le o lo tau sa ili o se li i whaase furu tau sanga le matua, ma o se tasi o tangata nuu mai le pito nuu o mahurangi, ma e whaalia leo o lo lato feso o taipea ma aingo le neia lii. Inisi o tala na whate i le to telo tangata o lo nopia i mga lue i le whalitali malo le Hotel Grand Chancellor. Ina ua whanati o nawe ese mai o i lato mai lea malu, ina ua sasawa ne se afi i le whalitali malo. Whaalia i reporti ma le New Zealand Herald na tali atu au nanga whaalavelave tusu whafua sei. Le vaeng o le tine mu. Ina ua wala atu se tasi na whaailoa atu lo lato molimawina. Le sasawa ai o le afi i le pito i lungo le whalitali malo. Ma o lo maitawina i le afi ai o le whailongo le whalitali malo. O lo i whafo mai o le vale.
Ma o lea na whaatope mai ai loa o na waweese uma tangata na iei tonu. Ai whaatino ngā luenga le tinei mu, i le tinei ai o le awhi. Whamauina le whaaleanga e no nisi o pisinisi la tāne talu ai le vai, a o whaatino ai le ngā luenga. Peitai na lipotia mai ele iai se tasi na afia i le amata upu. Mana toi mawhai lavo na toi a ngai uma i la atou o loo api le whalitan malo, ina wa mauti noa le lei le saonga le mu. I tala i tālonga, ua tuina mai nei ala i se whaasala launga whaalawa i te le lunga o penga te whailangi, i le itu lau le aula kapili kia ta mai taia Samoa, le fetu Samoa, le whaamawai alo i ai o le lātou whaia o ngā ulu, le lii ia Jamie Soward, mai le tau aveino le tofinga. O sa whamtalanga ua mau ese ai tangata, o nisi ofisiningia pe aisea o whaamawai ai, a o lea wala lata mai taimo le ipo le lalangi. O nisi o tau Martin mate pe o iai fo ini whaafitau li tau se leni wa whea ngai mai le au le kapiliki. E pe ona whitai ia i male uni laka pia Samoa. Ai e ui i ia tau Martin matenga o manatu whaalia tangata lau tele. O lea lava na mole mawina, le to o tele ai o nisi o tangata, le whaafetai o lea tamali i lana tautua. Ai mese o le mata ino o tau mawhainga le awa tamaita ai Samoa. E pe ona iai le tau sanga lua o lua tolu. Ta uela social laka pili kia Samoa le lātou whaano no tele le whai unga le lii o Jamie Soward. Peitai wo lātou talia le whai unga. Mai tumu fo i le whaaloalo i le tamali i malana whai unga. I le tu whaapolo fesa. Po vaenga fo i tau i le ngā luenga. Whaapea tu langa whale ainga. Whaafetai le sosi o le laka pili ki Soward mo lana tautua ai meso ana tau mwhainga. I le atina e ai. O le taalonga ai meise o le sanga whaalelei ai o vaenga umo le lakapiliki mo le au o le fetu Samoa. Whaapopo fo le lakapiliki a Samoa ta luai o le wa amata whaatino ngā luenga, mafuafuanga mo le ipo le lalalangi le tausanga le nei lua o luono. O le o lātou whaamaonia mai ai, o le a whailoa mai i se taimi o iluma, le o le a se ei mai le tofinga o le whaia o ngaulu o le au a le fetu Samoa. Tato telefona o tu whaatasia ma awina te lau Radio Samoa mo lau whaafonga anga, to e maua se isi whaopoponga le aso atai au, ai mo le teimi nei, tau whaasoifua. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Tasi lingoi vatu, amo.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu pala au telefoni 255 iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo, mol tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia, Peter Pernanto le numera all wa tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. Ja, toe whatalo whatu I le awha I tū la muli o le tātou por Kalambe o lo totoe o le ngā Gagaifo faiva. I le deifo I aso tofi o le whaatawhiti o ti ute ma faiva. O le tunu, po whea lava la o le lalulangi o lo o e mafuta mai ai. Whatalo wha I hate oe, nei vaenga ia mai Alaska, Maletina, talova Maletina, Felice, watching you from Anchorage, in Alaska. Whapea fo'i ia tofi lau suli fa le ese fia me sipaya. Tofi o le tama o le tautua, whaatalo whatu, mālol sui fuamuia, le pai sadi tu le tufunga from Eden Soar Park in Sydney. Talo lava. Whaatalo whai le tofine. Mary Jane, Sarah, sei wawa I le lea kulinga. Talo lava mālole sui fuamuia. Emma, talo fa Emma Jane Lawson, alofa atu I le tātou tina. Ia mama vai tupu to whai ono le amasa. Ia alofa atu fo imo o lua malitina o le tātou a inga. Ia ma le whaamoi moe o lo manuia. O tau umai le tau malulu o lo whenga iai. I Salt Lake City, Utah. Senara tu iatua, talo lava. O le tama Orlando Fitiau. Patalo fatu Orlando, ia vai. Ia lau kama I ko inganga le sumulna o Canada. O to vai. O mena e fai e me to ina fo ie wa. O le ini tai to lu. Tala no anga a isumuto ina na o le ini tai to lu. Na la o tu ufa o ia fa pena. Fa pusa la lau solo. A leo te fatu. Who's going to have the last laugh? Ja, po le alamana na mea na hana me pepelo na e whai mo le whaelenga ino le malo. Tutu sa pau e ala ua matiu malula. Titi na oi fo I o le to ina na o fetu mai whea. Ia, e tofo lava iai. E tofo lava iai a stamalale na o pulo waiku. Le mea monia, e le whau. Aua, nala umar vesiri atu iai alang kamo o limongi. Toi fia lali ni pepa o totoe. O lau wa unga whaloia. Koe fia ngi unite na o lo totoe nei. Matuale lo atali. Everybody that goes to university knows exactly how many units left for you to graduate. Or how many you need. What is left? A paper, earns you 15 points. I have to make. Ia, wa wale lo tali na te le o malmala mela, alae na te ilo. Whamai, ia le tamo whai atu lava iai. Oi le tangata, o le ahalu. Oi loba mao atu lava e tangata. Lau tele o le atu lo. E leo se toi ngā lo ia le fia o e iai vai. Wana to lo le le, me ta ol mo le kaluk. Au ke foi pole mfainga foi se loan se student loan awa ole fatsa tianga la ia student loan ele se ma foi un toi foi sana loan beyond 60 years old eu ma tu teles toi po fitu fulo e mo tausa because a law le ele
e lea fo I le malo. Too risky tele. E fai o le alu o le tupe, pe a fai e toi, a wale melda sa ta oto mai. When you're over 55, you can't. And now he's over, what, 70 or 60? Is either you fail or you won't be able to graduate and pay back that money. You know, that student loan money. Oh. Yeah, Orlando, yeah, Lena. Vatalofa to ya Robin Lopetti. Lepeti Savilio watching you from Logan in Queensland, Brisbane. Yeah, vapena fo ia. Malia Hunt watching from Brisbane. O kaliko kele fo ile au se kadia la to ia. Yeah, o stue. Talofa stue Genesis alo ese na o upu leota lembalie. Yeah, vapea fo ia. Afita la Marina. Talo for lava malo so for me after for the mafuta mai luas football tasi binute le wote ai nei ia le tu la elimba aso luo February lo afe luas fulu maleono the 2nd of February ole aso lea aso luo February lo afe luas fulu maleono ole aso lea o taulai iai manatu o tangata nei e tolua. Papena foi tule e pamale chapipi. Ole I unga ole whaamsinonga. O tau sila I le mea o taula I ai. Malolo I langona o tangata nei. They think that the end for Lauli is coming on the 2nd day of February 2026. My goodness. Te wawa ai I le meo le whau whaunga. Ma talo sanga o lo molia. Ina ia. Whale pui pui la uli. I le aso lua o February. Let me tell you something. Let me tell you something now. You know, it's all le meo le na. There's no case to answer. E pule ala o topo fe mi milo I ai milo I ae ta fi le taimi e sa wele unga le whamsidonga lele a wana nofo ma whatalitali e whamai la uto wawa ai God Almighty a mese ale ngutu to ina na leo o whetu mai whea. How could a Christian masa tangata whai mai ole whai la unga whamaonia. Ale e kalesia, mai mau ai ma tau valea le kalesia me tistu lou le pulenga ma le pule whatono. A lele ua whai valo anga, ma whai miti, o le whetu lava lea. And I'm telling you, po o ala, what will be the reaction? Pao o mai le bele wala te whatu lele ia. 99.9%. O ua ia ma le musmusunga le nā. Mai tō te sira fia foi, le tele o mea, au te valo ia. E tutupu. Iwa se fulu, ma le iwa tesi ma le iwa pasene. E acquitted loudly. La le tala le a whaile. O whea le a o la lafi ai. Tau te le ma whai ulau tō wofi tono se pō se avi po se pō se sumu po se pō se la piki. Yo, whea o le a o tō wō tō te la lafi lilo ai. Ia male nā mana I la lafi lilo ai oni tō nono mai sisi. Awa ua mata ngā wha solo a tō le mea. Mama nongi le anga wha solo a tō le mea. Ia. Nena. La lai ta talo whatawanau. Ai leo le whina ngalo le nao le atua. Whawhea I se whaila unga. Whamaoni po se whaila unga. Whiriwhiria le kalesia.
O stanga te telitonu I le tua, mafia tua, mafia la I vi ingo le tua. Ona ia whaia, se mea whapea se whauwhaunga leanga, I seisi o na uso a tangata, ao le teitai o le atunu. Wao le ngutua le tautala. Whai mai, o le sunga lauli le mari atoa, o le pale mia filifilia. Ia. Tātou nofo matali. Ioi. Tātou nofo. E kasi oe ngā ke kalo le merenga. A o le lalo langi o tangata. O lau te talo le nai whai le au mo le po. Ina ia whaasala ina le sunga laudi al mali atoa. Ai miliona tangata alo te talo. Ile li whai ala na whai unga ma le wha msinonga ma tango fie malea mi tonu. Ma utel tonu foi. O le ngango le tu o le alima teita ina I tamai tai wha msino. Ile whai unga a mi tonu. Yeah. Ta ino wa wha mala ina. Ma wha peo la ina. Langona mawingo tangata that they claim that they are Christians and they speak the truth. But look at how they think. The mental capacity that has been seen. The cognitive thinking is in decline. Let's wait and see. Lolise F. Nansen, watching you from Gisborne in a lo talo fai. Alofa te lea tu mouto uma. Ea, vamaya fitala. Ea taua. Vameno fa longo kufa fuala wa talo fai. Ea kufa fuala va whenga fai ngāmio. Pili me vatu sau vai. Olu atasi lua iwa fa. Fitu iwa lua fitu ale na. O ia peka. Ia matuala iles fulu tolu Lappington Road ona ele I taunu mai. Ia le tamaitai o nive. Moana Fatele, Talaflava, watching you from Melbourne, Australia. O mai lea la mataupu. O tau si de sila. Pe ona wha ilo le whangatia, ma wha manusina le tau wha le malo. Ile nei vai aso. Ile tusina o amatu. Ile wha pēla ua o tau ana wina. Ma fautua ina, pe whaatonu wina, le tau wha le malo. Aena aveo se mata upu, na tautalangia, ele fionga le li pāle mia. Ele toi mawhai le malo, o na tū atu na o na ia, e whaia se ngā luenga. Ai umana o mia ai le malo, le tutu whatasi o te ngata uma. Tātou te a fia uma I le atina e ma ngā luenga, a wale lumana I manui o Samoa, ele na o le malo. Mana o mia le malo le whaala putonga o tangata uma. Mai ai pulenga ma malu o li mwhai pule. Se I o I se tangata lai titi. Tangata matua. Whapena fo I le pulenga o e kalesia ma e tāpua I ma le au whainga luenga tutofia le tua. Le tāwhatolu le nā. Le whainga malo. Le au whainga luenga tutofia le tua. Pulenga mamalu o li ima whai pule Samoa poto le nā. Na sau no ai le sunga lauli. Pe lima se lau tā lae a mata mea ai. Le sau whanga ale tangata Samoa. Ma Samoa uma I ta whai fio le lalulangi. E fe so soni ai. I le mata upuna o amatu. O se whainga paanga lea I le vāo tangata Samoa. Le malo o Samoa. Ma le company valele a le malo o Samoa. Yes, you heard it right. Sa vea le lima se lau tā la. Ma upu whai. Ma ula ai tangata. Aia.
Fata oto mai ele malo. They have commissioned Utahs to become the finance arm to register public interest in terms of investment for a national carrier, a plane, 2, 3, 4, 5. Le la fa tue. Fa tele I fula le lua se lau afe o tangata Samoa. I le 5 se lau Samoa le se lau miliona. Tangola e fa popo I malesi 5 se lau afe o Samoa o loo I atunu o e fia. Ma o te loa wala ta I se afa miliona po o se lata I se miliona valu se lau wafe tangata Samoa o loo ta ape I atunu o e fafu. Ese malelua se lau wafe la o loo I Samoa. You're looking at $1 trillion. Lea o te tala ai le tō wha le malo. Ele I tangi mai le malo I tangata. Ele I tangi mai le malo I le atu nuu ma tangata lau tele. Alal me lena whai. Na tangi atu le ataua e whai ma whafonga tau momoli o tangata e tō tele. Wa apo le malo. They looked at it and said, this makes sense. Yeah, na. O tau la ia fo I tau te talie maula iai. Europa o kouanga mua kulu malinga. Fio e avel kou kai 5 se lau kalama le afetala. Awa e umole melea. Ai whātū ma le new stock exchange market a Samoa. Nau tau sila le iai. A le vave atu I Samoa. E ona ia le poloketi leo le valele. E whaatau e isi atu nu o le lalolangi le valele. Ona free leo Samoa. Yo. Ala tō tele dis tangata o miti utila mai. Oh, okay. Samoa as a tourist destination. Their isolation has become an advantage. Let's go there. Let's earn a bit of their plane. Tato o fose tato share I le valele. Okay, le matau ti o le mela o ia. And Samoa will become a tourism attraction. A tourist hub. Ana mea na lau tau sila ma tau tangai ma wawa ai I le lumanai. Ai misi ai loa ma oi le pas. Kafi kawi lo lava I o le valele. A le kaupunga kulunga fak get off. O e le nga ma wawa ma lu unko kwa ma ia ma le valele. Alo su se valele ki ai. Alo vai po fele e freedom e ke lele kuai. Po le freedom e ke lele kuai. Smoking Joe, talo for lover, watching you from Penrith in Australia. Yo, nena ta wata e whaatatanga la fonga. A ua minoi le malo e whaatino na polo kalame ma na polo keti. O se mea le lei. A paule mea tātou e whai lango. Whaatino. Bill Key, talo for lover, watching you from San Francisco. Yeah, le lei. Wendy Fapoi, talo for lover, Nu'o Sala, watching you from California. Talo for lover, malo le sifumaduia. O Fiume Usufono, talo for lover, watching you. Matamatatu from Cairns in Australia. Yeah, o sa vau Fiume Lupe Matasila Usufono. Talo fai. Ya lo fatu mo oe male ainga ma mautele le me outo wanga iai. Ele beta ule da. Ele ya ma se menga isi ma yele malo I tangata. Watangi atu tangata ile fia feso soadi ile malo. Tusi atu sa vea, avatu le langona.
Sa o fa soa tua i le fa fonga le tunu. Wane. Fa fetai i lau tali fa alalo i lau fionga le li panemia. Ma lau ka peneta. Ma tā ngā luenga uma o le tupe. Le utos. Aftai. Talia ina. Ele pulenga. Ma le minstao va lele savili. Ale atunu. So they've already pondered upon this. They have already discussed the topic, the issue, the pros and cons of having a partnership. You know? Hase tai au tātou te pati ai lea familia. Ona manatu oi lea. Ia, ole a seu I whanua. Ia le au unanga ma le whātou tainga le nei aso. Momori atu le nganga whāwhitai. Al whaamalo I au tau tiu te mawhaiwa no whilima. A o le tāpo inga fo ia nai ta mam tina mātutua. Whatalo whatu. Hans Webster ma le ainga I Perth I Australia. Your lovely wife and children and family. And all of our friends and families, fellow Samoans all around Australia and here in New Zealand as well. Ta mamatua au mua ave Yamasiona tausiali ia au auna whai tete whanau Yamale aingali. O tau uba ti nāmata mātutua o lo o te talo pēr ma whamanuia alo matama whanau o Samoa. Ai maise le pūlenga ma le au whainga ruengan whātau waa le Radio Samoa. Whātalofa I le whaafonga mai I lunga o le tātou FM 106.1 I Samoa. Ioi. O le whaamrianga le nā le tua. Ua te tala ai le vai whale ma whaalau tele le au auranga ma le tautua ina ia o atu le leo o le au whainga ruenga tutofi. Nā tau te momori le sāvali le tua. Ia o I tulu inga uma ma Samoa I le whaonga ina o le tautua o le nei le siu whonga o Samoa. Manuia tele lo tātou tunu I toi tū lao to toi o le nei o fiafi I lātou I lungo le ala tele Ia whato toa ma ia whapena fo I ona lava pa pale ma ono sai tu wawa noa I tangata Ioi Tāu o le nā Ai malitala le mātou tamau O le tu wawa noa le tangata Ma loa lofa whasoa I lou ainga O le whaalia lia mai whapeo lima I tangata Ta tala o au I tangata. Ta tala o lima I lau ai. Miss Fossa, ta fili, ta alofalava malolo sa whamanuia, Ioane Simeti, ia mautou uma. Pa ta alofa ia Malia Potter, whamai. Ia, o le mātou tali kulava I ngi whanatongo I Amerika Samoa. Ia, whaftai atu sa Elina Siosi, ia whapea fo I utai le solo Elisala. Ria tele le nei a fiafi mga aluenga. Toi. Tau nuku malmanuia I mauta malawa. Alo se whainga malolonga o si ngā taulanga. Tali le sua le fiafi na nei mao I le vai. Tātou whailoa I tāwalunga ngā ngai whaiva. I le aso a tai au. Ia, whawhoi mai upua le a tau sevea. Ra tātou ua tāle pese le a tau sevea. Whamanuia tuai I a te oe, e mana tua pēr oe. Ria tele, le lei a fiafi, le a tau sevea le nei. O tala, māmionga, ma upuna tātou tangata na whai le nei aso. Those are the words, the stories, and what our people did today. Whether it was good or bad, you decide for yourself. Leave you with one of my songs. Yeah, Manuia Tele Neafiafi. I'll see you tomorrow. You look after yourselves. Take care.
Lova ai I o folinga No atana o te uina Me esa sa e pe ave tu I whea Ae ona o lo ua lofa Mo oele mawhaina uma Ta oto I foi le pongisa E whaangalo le whainga tā E mana tua pēr o folinga Ae ona ulo ua lofa O oele mawhaina uma